isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? At to'y manen ti pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Pagyamanan mi manen dagiti likes kan comments yo, kastamatan kadagiti kablaaw yo. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga rudan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Philip. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan itinagan a Philip. Tubuak ti laonyon nga may ti agdamaket adda kami ditoy Nueva Vizcaya. Taga ditoy ngamin ti asawak ket ditoy kami metten anagnaed manipod nagkalaysa kami. Tinak ibinglay wenno istoryaan ita ket tinagbalin apadas mi nga agkakabsat idi ubbing kami pay. Panagtalon laeng ti adda a pagtataodan ti pagbiagan mi. Makilablabada met ti inami no kasjay nga awan unay ti matrabaho ijay talon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Delia! Delia! Apay ayala kay. Anya manen ti pagpungpung tutam. Sa dino tayo ni Philip? Ni, apay ni Philip, Elpidio. Nasabat ko ti maestra na itay. Ipagpabayad na ti sarming anabuong kano ni Philip. Gapu iti panagayayam da iti unag ti classroom da iti bulay di kalman. Anya? Sa dino tayo tinalaing anak mo, ha? Ay kwa. Imbaon ko amapan mangyapon kadagiti dingwan tayo lakay. Ibagamtag sarita kami apama na sumangpet. Ala, hustunan anak ko. No apay ngamin anagay ayam kayo iti bola iti unag ti classroom yo. Amo yung mat nga do ti madadaal ijay. Yak mating gagara nanang. Dita, sumungbat pa'y lang. Kaya't mo pa'y tibaw ka. Saan yung tatang? Di mo't imbagak ano basol mo. Di ka nagkalintigan pa'y. Tatang. Ala, huston na italakay. No saan mo abasol ti may sabanag? At dakar pa nga mga kalintigan, wano grason. Ngam no nalawag met abasol mo, aklunam ti bidot mo, kadigan agrason pa'y. Nawatam? Tatang. Onya, ulitin pa'y kadite kay ayam iti unag ti classroom yo, ha? Saan tatang? Inton kwan, pilayan kalagang nga rodan, tapno agtalinag kalagan dito balay. Ala, gusto ka rin day talakay. Unay kalakit din aya. Agkalma ka kumalaeng, ang mga numalawan ang manen ti anak ta. Asino takin ko kwa kadag ito'y notebook kan libro ang nakawara dito'y? Diyak mo nanang, ang mga ni Judith, uno saan ni Philip. Judith! Philip! Umayuman urnusan dagito'y nakawara dito'y balkon. Saan ko mat ako kwa dagita nanang? Ang mga ni Philip. Inyornos ko matan dagiti papel ken libro itay. Saan ko ako ko dagita? Ay unay kayo lakit din aya. Nabambanog ti tao anaga po ijay talon. Ngam kastoy pay laeng met ti masang petak. Agkaiwara dito'y balay. Ornusan nyo met aglinis kayo met. Naglinis ako nanang. Naglinis ka kunam.
Ngam agkaiwaramot ti papel ditoy. Diyak mo no asino ti akin kukuha kadagita nanang. Basta siyak, inyurnos ko itayan dagiti notebook kan libro. Asino nga iti ururayon nyo amang yurnos kadagitoy? Siya? Philip! Judith! Umayo nga minan urnusan Agpin na tudo kayo pay laang mat. May sakamot, Gladys. Imbes asika ti mangisuro kadagiti addim. Saan mat? Sika ti inauna. Iso ano adda makitam anakawara dita, ay kat urnusam matan Saan kat amulmulagatam kit din dita anakawara. Di damat nga minamo ti maisuro nanang. Namin anok matan nga imbaga kadakwada, nga iurnos da dagiti usarda, ngam awan latamat. Alaala, urnusamon sakbay asumang petje amayo. Amangan numakaraman kayo manen iti baot, numadanunan na dagita anakawara. Hoy, Philip, nagsaor ka. Apay nga adda ka dita nakalinong. Wan nga rod umay kakit din tap numalpas adagos to'y daldalusan tayo. Iti kasta makaawid tayo matan. Nabanungak na rodan. Nagsakitan ti makangagbagbag o titiruot. Agwantis ka ngamin Urang guwanti sa manang. Nasakit latta. Naging pismat ngamin to'y guwanti sa ginatang ni nanang. No day tapa nagrekreklamom, kat nagbagot ka kuman iti ruot, di adda kumanalpas mo. Isupay Anya launay ayat ipakaringguran yung agkakabsat. Agtrabaho kayo lang kate. Sana masapol sao kay asao. Alala, ituloy yung kitintag dalos. Iti kasta malpas sa dagos. Untatang. Gusto matinday ta panaginan ng Philip. Nung nakainanakan iti maysa, 1-2 minutos. Trabaho manan. Sana may sa oras kayo na. Awan ati malpas at trabaho no kasta lang. Gunggulangan. Nalalala, agawaan nyo tagdalos. Iti kasta malpas at agos. Wan tatang. Bumangon ka ditan, Gladys. Ringam mo't tanda kita addem tani aldawan. Ay na, bay ang pailaang idalakay. Nasapa pay mat. 4:00 pailaang iti parbangon. Isupay mat timay sa oras apan naturog da Ay, sana mabalin delya. Askan lang asuruan da matin tagluto. Saan nga agnanayon asikalatan taglutluto para kadakwada? Saan abali takabaelak pay mat lakay. Mapuyat damat piman numariing da iti masapa. Nasapa da naturog idarabi. Iso naskan lang masapa damat nga gring Elpidio. Oy! Bumangon kayo ditan kurot na Di uraying umayak pa ilan ditay dayo. Wan tatang. Ringin mo da kita dem. Wan tang. Ay, unay kalakit din ay alakay. Bakit? Para mo't lahing kadakwada ti kastingar aramidag. Kung saan da masuruan ita, sigurado nga isutan tubot lahing tinakakaasin o bilang lahing. Iso kabayatan nga ubing dabay. Suruam idan kadagiti trabaho. Saan lang dito'y unag ti balay? No di kat karamanin ijatalon. Iti kasta, amudan to tar aramidan da. Sa bagay matkit di Iso di na kumadildilawan bakit? Ngamin, pagsayaatan damad lang, ti pampanunutek. Ne, apa yan anak ko? Apay ngagsangsangit kayo? Pinauto kami man ni tatang nanang. Apay manen aya. Anya man nga minan ti inaramid yo. Taapay abinaot da kayo di amayo. Narapyan kami anagawid, nanang. Apay nga min anarabyan kayo anagawid. Napanak pa nakiyayam iti balay ti kaiskwilak nanang. Kat si kangay mat Judith. Di magasak lang iti balay ti ka eskwela. Napan kami nagbayabas ijay likod ti balay da. Ay kat basol yung arudan no apay abinaot da kayo manen di amayo. Amoy umat adi na kayat amarabrabyan kayo nga agawid. Ala, husto day na pa nagsangsangit yo. Ni manang yung ay Gladys, sa dino ti ayan na. Anday di kusina nanang.
Nagluto. Mala, itulod mo man nga rod to'y ginatang ko ama sida iti ayan na anak ko. Ibagam, ta iso ti iluto na apang rabyan tayo. Nanang. Mabisin ako, nanang. Uray siyang nanang. Mabisinak mo tan. Adda tinapay a ginatang ko, mangan kayo pay laang iti tinapay. Pagururayan tayo iti masida nga iluto ni manang yo. Nagbital tawan niya manang Judith. Manang Gladys. Sabado manan inton bigat. Hay, uwan nga rod Oh, apay ayan no Sabado manan inton bigat. Masadot ka manan ama panijay talon, kasta ka di. Law na manang. Sapay nakapudpudot iti talong. Ay, sus! No asino pa iti lalaki. Isu pa iti sadot nga agtrabaho iti talon. Wan nga rod Makapasadot mat ngamin. Sa nabali kumaano sa napudot. Ay kat aganos ka Tasaan ka mat anayan nakabak ng Philip. Uwan nga rod Sapay nakaungungit ni tata. Ay sus, sika talaga. Nagadua reklamom. O sige, magnatayo kit din. Iti kasta, makaawid tayo ni Jebalay. Amangan no bautan na tayo manan ni tatang, no marabyan tayo manan nga agawid. Imat ko na nga gawid ka dagos kalpasan di klasem. Hanggang sa dino tinapnapanam, ha? Apingita ka lang nga nagawid, ha? 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 Anay ko tatang gusto na. Sa dino tinapnapanam ko na, ha? Anay, gusto na tatang. Napanak na gayayam iti basketball. Kat anya nga itinaganap mo anapan na basketball, ha? Nabsog ka kadi anapan na ayam? San tatang? Nabanog ka, kasta kadi? Un tatang. No te palagay ayam mo kuma iti basketball. Kat timulong ka kuma dito'y balay. Adda kuma ti Serbina. Namin ano ka napalpalagipan. Ngam talaga natangkin ti ulom. Anay ko. Gusto nga tatang. Ikarik. Saanin na maulit. Agawin ako na dagos. Kalpasan di klasik. Sana ko na mag-iayam iti basketball. Sorry, tatang. Sorry. Unay kalakit din aya Elpidio. Binaot-baot mo man gaya man ni Philip. Una, tanatanggan mo't gam ti ulo na. Awan dengdenggan lasaw. Ngam pinalalwam mo't piman jay anak ta. Kas jay ti rumbang iti ubing anatanggan ti ulo na. Kita, man, no saan pa'y laang Lakay. Bakit? Panang disiplina lang di kasi nga aramidag kadagit anak ta. Ngam kita ata numaminsan, kat masobra ang matimang baot kadakwada. Nang runa unay kin ni Philip. Hustol! Nagkaduga nga. Di nakisuraw, kamuktar aramidag ko nakmanan. Apay ka sila na uli magtibalay, bakit? Sa badumat ita. Sa dino tayong dagiti ubing. Ay na, nakaturog da pa'y alakay. Anya? Ay! Ringom itan aldawan! Ay kat mariing dan tulat na alakay. Ay sos! San amabalinti ka sa kanyak dalya? Elpidio. Gladys! Judith! Pili! Bumaong ka ditan! Bumtakan dyan sa haratinwang! Ngum nakailag kayo pala dyan! Kaputawan ti eskwela yun, di kayo matan bumangon! Bumangon ka ditan! Tado ti matrabaho! Gladys, Tatang, agkuyog kayo kini Judith ama panmangi pastor kadagiti dingwan tayo. wan tatang. Kitaan nyo, tadyad da mabalinda paglinungan ti pangipagutan nyo. Ken kitaan nyo, tawan ti bakras amabalin apakatin na ganda. Wan tatang. Bantayan nyo ti oras, tamapan nyo to ida painuman into naldaw. Wan tatang. Sa dino tayo ni Philip, Apay ka di, tatang. agrubot ka baten, tagkuyog tamapan ni Jatalon, tulungan nak nga garado.
Wan tatang. Numalpas yun, dagiti maarami dito'y balay. Sumaruno kayon to ni Jetalon. Tado ti maarami di dyan, ha? Wan tatang. Nasaya at tasimangpet kan lakay. Kunak numarabyan ka manin nga agawin. Nasapak, tanadamag ko nga inpauraga gayam ni pare isko ti tarakan na baka. Di magasakit di balay na. Nangalaki ti sidan tayo. Ay kat na imas nga rod ti pangrabyan tayo itaalakay. Law na ya bakit. Aywan, sa dino tayo nagitanak ta. Adada ijay salas lakay. Madama ti panagrepaso da. Exam da kanu ngamin inton bigan. Gas daya. Wen lakay. Apay. Adda ka di pangibaunam kadakwada, taayabak ida. Saanan? Bayami da nga review. Di mo itang disturbuan. Siya kung timang luto dito yung sangput ko karne. Siya kun alakay, itikas na makainanakamat anagapo ijay talon. Siga, di ati agina na bakit? Amok ka na banog ka na pan nakilabada. Iso siya kung tagluto. Ala, si kangarod ti makaamo lakay. Wen bakit? Ag-relax ka lang dita. Ayaban ka ito, inton makaluto akon. Daytoy ti card dagiti anak talakay. Kita nagngangato dagiti grado da. Dan, kita man bakit? Daytoy ti card ni Gladys. Ha? Ne, line of 9 mo't amin ngagpasaw. Wala kay. Daytoy mo't ti card ni Judith. Dan. Oh, line of 9 mo't lang amin. Wala kay. Ningay Philip, ayan mo't ti card na bakit? Atoy lakay. Nangato mo't lang dagiti grado na. Dan, kita man. At dadwa a line of 8 na. At least nangatulat ta bakit? Wala kay. Talaga na sirip, dagita anak ta bakit? Wala kay. At damanan ako magagita kag trabaho no kastoy laang bakit? Uray siyak mo't alakay. Maikat ti banbanog ko. No kastoy ti makitak agrado dagiti anak ta. Bakit? Ayaba mong nagitan nagtatamangan tayon. Naidasar kunti pangrabyan tayo. Wala kay. Philip, ayaba mong damanang mo, tamangan tayon. Wala na. Oh, anyang itin lutom asidaan tayo, lakay. Nangyang rakiti bukal bakit? Linaw ka kiti karni ti baboy. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Siyempre, bakit? Ay, anak ko! Umay kayo mga anan, Maminsan lang ka dito, ayab. Wan tatang, umay kamin. Nagbandumitan ti sidain tayo. Wow, adumanin ti makan ko no kastilaan. Nalalala, agtugaw kayon. Agigiddan tayon ang mga anak ko. Ang sakbay na agkararag tayo pa, ha? Ala, agtugaw kayon anak ko. Tasangsang kamay sa tayong agkararag. Agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor na kada tayo. Ay nalakay, nasaysaya at sano ipandakalaangan iya ospital. Saanan bakit? Ay kimbakak matlang. Dalapit na panog ko lang dito eh. Narabisan na kami dito na minsan ng aldogat. Wan angam ni, saan matin abo mababatigurigor mo? Nakamanukan atumar iti agas, angam saan mat apumipit ipudot mo. Ay, wan karata. Mang parte ka makititinitib ang manok bakit? Ikam iti adwalaya. Taag sa bawak man. Barang pumipiyatirik na ka. Sige, mabiit lang nga ron tayo bagakin ni Philip. Tamang tiliw iti manok lakay. Kumustan tirik nam lakay? At damot lang ka di pimipian na. Ay, diyan araw daw mo bakit? Diyan mo tan mawawatan tirik na ka. Malaminak. Indon kon, napudot man ang tirik na ka. Sakit ng sakit ti bagbagik. Kasi lamang akong kunot tila sa lasag ko.
Agtarangkaso kang arod ano kasta lakay. Kaya't kundi mapaniya talo na talaga jakpay lang kabawilan. Ay na, di mon pilitan lakay. Agina nakakit di. Iti kasta daras kang umimbag. No kunak tuma ngamin nga idigos mo, idinaarbisan ka. Ngam natangkan mo ti ulong. Ay, talaga siguro mata. Dimtang mati man nagsakit ko bakit. Mangluto ka man kit itilugaw. Taiso te ka na ka. Kami ti hado alayagan paminta. Sagpawa mi ti karne ti manok kan itlog. Sige lakay. Mabiit lang nga ro tamang luto Iti kasta makapangan kan makatumar kamatan iti agas mo. Ne, sa dino ti papanam elpidyo, nakabunang kamat. Mapanag iti talon bakit? Mapan ko sa rungkaran dagiti mulak. Ay na, di mon pilitan ti mapanlakay. Saan ka pa'y unay anaimbag? Kan may sa, kagap-gapok laang mat ijay idi kalman. Sa bali at tamot ano siya ka mismo ti mapan bakit? Sana bali? Ta sa anak mo't ngagbayag ijay. Agawid ak mo't ladagos bakit? Ang lakay. Awan ka di tirumba nga pagtanagam dilya. Kaba ilak ti bagik kunak manan. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, awan tinalawa at agaming kininanang yo. Kas makita yo man, basit lang to'y daga suksukayan tayo. Iso nga agadal kayo kumana imbag anak ko. Tay sulayang dahi ti may patawid mi kada kayong agkakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo anak ko. Iso adi kay kumagumurgura no kanayon kayo amaungtan. Ngamin, para mutlaang kada kayo dahi ito yung aramidan mi. Gladys. Tatang? Sika ti inauna. Iso kita ang ti pagsayaatan yung agkakapsat. So ruam lagi ti addim kadagiti banag adidaam mo. Wen tatang? Si Kamat Judith, agtungpal kayo kinimanang yo. No adamo dagiti saan nga amo ni manang yo, ay kat mabalin nyo latamat nga isurukan kwa na. Nanang. Philip, Tatang. pudno asikati inaude. Ang kanayon mo alaglagipon asikati lalaki. Iso adi ka agkapoy-kapoy. Rumbang nalaing nga aramidem mo't amin akabailam amang tulong ka dagiti kakapsat mo. Kastamutin kada kami kininanang mo. Uwan, Tatang. Uray kasano ti kinarigat ti biyag anak ko. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Di kay agpaabak kadagiti pannubo kadumteng. Aramidan nyo kit di dagita akarit ken inspirasyon. Iti kasta, makaeskwela kayo, anak ko. Miss F, nakita ken nariknak dagiti rigat ken sakripisyo dagiti dadakkel mi. Ket no saan siguro akas jay ti kinaistrikto da idi kada kami nga agkakapsat, amangan no saan kami met anakaadal, ket saan met siguro anapintas ti kasasaad mi iti biag ita. Isu nga ita, araramidan mi met amin akabaalan mi, tapno makasubalit kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Philip. Ken ka pagayam, Philip. Nagasat dagiti anak adumngeg kadagiti naganak. Napintas to'y pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Makapalagip iti kinaubing ken ti biag idi. Work before you eat nga kunada. Saan akas ita apuro gadgets, computer ken cellphone ti ubing. Saan da ama ibaon, agunget da pay kit din no kwa. Apaan da kapay. No ikumparam dagiti stricto a parents ken dagiti saan nga stricto wenno nalukay a parents kadagiti anak da, makitam ti diferensya na. Ket kablaawan ka pagayam Philip, kastameten kadagiti kakabsat mo. Ken syempre, kadagiti dadakkelyo. Kablaawan kayo iti baligi anaragpatyo iti likudan ti kinarigat ken kinaistrikto dagiti nagannakyo. Alakastan pagayam Philip, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo.
alagipti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay luktan ken ikkanbiag. Ditoy programa tayo alagipti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Shane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Shane. Naawi sakmet ang nagsurat, gaputa kayat kong ay binglay, wenno isalaysay tinagbalin apadas ko. Makunak arigat ken saem tinapasarak iti poder dagiti nang tagibi, wenno nangampon kanyak akabsat metlaang ti mismo nga inak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Mama, mabalin ka di asukatan yu ti bado? Anya manen ay aramid mo nga ubing, ah? Apay akapitpitak ti badom, ha? Umay ka man dito, eh. Naigalisak ngamin, kabayatan ti panagnak amapan iji balay da Uncle Rudy, Mama. Huston, Mama. Isaldang niya kumantimang maot kanya. Daytoy po. Anay ko, Mama. Huston. Apa yun? Agan ano kayo manin nga aginaaya? Apa babauto man ito anak ta? Kita ang tinaramid tinalaing nga anak mo. Napan manin nagbulakbol, kat simangpat anak karugrugit tibado na. Sa dino ngamin aya tinapnapanam siya. Kunakmot ngamin ngagtali na idkalaang dito'y balay. Ay na, uray agan ano ka amang bagbagakan kwa na Samuel. Di na kan tumila ang denggan. Ngamin, talaga anatangken ti ulo na. Ngala, bayamon bakit? Talagang sakastanan. Awansan pa nagbalbaliw na. Apay nga takas jay da mamakan papakanyak. Apay nga ta nakaungungat da kanyak. Basit lang nga pindot ko. Lapigusan na ko ni Mama. Kapukadi, tasaan na kapudpud no nga anak. Anay ko, apay nga yan nagsakit matan ti tiyan ko, Mama. Kasano, kat nagrawat ka ngamin, nagado ti kinnan mo, ngam awan mo't maitultulong mo. Ay na, bayamon. Ubing pa iti anak ta. Iso di mo pa ilang pilitin na tumulong ka data. Ay sus, no ita ang panawan, awanan ti ubing ken nataangan no trabaho ti pagsasaritaan. Uray ubing, nasken laeng at tumulong metten kadagiti trabaho dito balay. Saan ket aday tamang mangan laeng ter aramiden na. Kasi ita, gapu iti kinarawat na, si makit lang aruden ti tiyan na. Anay ko, anay. Talaga nagsakit ti tiyan ko, Mama. Anya nga iti aramida. Hay, jak amukan ka. Tumal na ka man, tamatitilang akong iti kasasangit mo. Sumardeng ka siya. Hingga kat maturog ang tanay, rabiin. Anay ko. Nagsakit na talaga ti tiyan ko, Mama. Papa. Anya nga iti aramida. Nitakar-karuan nakit din tagsangit. Ingka man laangan ipupok iti CR day tanga uwing. Barang sumardangan ngagsangsangit, makarangrang. Mama, Papa, parwanan ako dito'y. Maasi kayo kumamat kanyak. Please, ikarikasahan ako nga ang sangit pa'y. Itikasta, saan kayo na marangrang? Basta parwanan ako man dito'y.
Bakit? Kinisem ka di ti kwarta kiti pitaka? Awan ti kiniskis saya ka kwartam, Samuel. Diyak tupay amuno sa dino ti ayan ti pitakam. Ne. Apay nga rod nga adda mapukpukaw a kwarta. Amok ti bilang na tayo. Ay kat jay siguro anak mo at inang kisay. Ha? Ta sino kumapay nga iti daduma ang mangalan no saan ani Shane. Agsaga na tayo babae. Talaga ang makaraman kanyak no maduktala nga iso tinang kisay iti kwarta. No kasta, talaga gayam asikatin ang kisay ti kwarta. Wen, Papa, kurang mat nga mintin tadyo a kwarta kat nagado ti babayada. Ha! Amom ka di, ngagbababawi ak anang tagibigan ka. Awan lang arudan ti amom, agtatakaw ka ba'y? Sorry, Papa. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Promise. Awan na nagkakititibain. Pinakan, binaduan, kan inikanda ka itinasaya tabiyag. Ngam kastakit din ti subad mo ka na kami. Takawan da kabigid din asimumulagat. Nagawan kat abayin mon. Bimabayan ka pa'y matngarod. Amuyo ka din ti damag, nana? Maipapan itian niya balasang kaw. May papan ka ni Shane. Ha? Apay ni Shane binaus balasang kaw. Masikog ka day. Ah? Jaklam mo, anana. Ang damag ko nga agsusukat ka no ti boyfriend na. Ay na, jakon mas daaw balasang kaw. Kano gumaramping at mga minday di Shane. Kampay iday, di makabasag pinggan. Ngam kinapudno na, gumaramping at magayam. Ay na, naku namon, nana. Kat no taktakawan na pa'y kano da Uncle Samuel ka ni Auntie Eva. Kanayon da kano amapukawan iti kwarta. Ay kat talaga nga agtakawan tapno adda ilalaki na. Husto ka, nana. Agtakawan tapno adda paglalaki na. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo. Pangaasim ta di mon ululitan tikas dyan nga inaramid mo. Laglagi pam adakkel abasol iti Diyos ti panangketel iti bukod tayo abiyag. Wen anti, imbaglaangan ko na am tanapugsat ti tali. Tano saan, amang hanulamlamayan da kaitan. Kasladyak ngaminan kabailan anti. Nang runa dagiti mangmangag ko a chismis. Mala, may amdagita a chismis. Aramid laang dagiti nagatel tingiwat na dagita. Di ka kumaagpahabak ka anakan. Panunutam kat dagiti ba nagapagsaya atam. Di mo pampansinan dagita a chismis. Anti, kang runa anti amin, di mo kumaguraan da papaken mamam. Wen, ung tanda ka, gaputa ipatpatagda ka. Ung tanda ka, gaputa kayat da masuruan ka. Dayta kumatimulam iti panunot mo, Shane. Dayta, umanay mat siguro dayto akawas ko. Makaam mo ditan no sa dino ti papanak. Nasa isaya at laangan nga agtalawak. Itikas na. Awanan ti ung tanda papakad mama. Kanagtal na amatan ti biyagda. Agawak ti rumar. Taamangan numasang patandak dito'y balay. Shane! Sa dino kayan mo? Shane! Nagulimag mat ito balay. Napananmanan nga ta ni Shane. Ay, napanman nga ta nagbulakbol. Ay na, talaga asaan nga naknakam da ya Shane. Kaya't nan samanan ti maungtan. Ne, apay ngay bakit? Rabina, yung aking gayta. Awan pa'y lang yanak ta. Sa dino ngay nga tandayan na. Day tamat nga rod ti pagsidawak lakay. Italaang mat anapasamak ti kastoy. Podno nga dadag iti kuntaway amarabian ti anak ta. Ang
Nakaawid ko man iti kastoy nga oras. Wan nga rod. Ay sus, sabali tagparparik na kanyak Samuel. Ha? Nene, anya tikat mo asawan? Nagtalaw samot ni Shane. Anya? Ay nahaawanan lakay. Pinanawan na tansan nga agpaiso ti anak ta. Kasta nga tangag paiso. No saan ang nagtalaw? Adda kuma dito'y balayan iti kastoy nga oras. Simmangpet ko man Samuel. Urayan talat tabakan. Aging ganton madamdama. Amangan mat no talayang napatag na panan na. Gusto daytan, apa naging inom mo, Shane? Nabatakan. May anak ka dilaang friend. Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Shane. Kaya't ko laang mat ngay liuliwag ti sakit tinakam amarikrik na. Danggayan na kit di nga ginom Aginom ta, aging gay ti kay kayat ta. Mati ti basom ta kargaak, friend. Okay. Antoy, diba, so, friend? Karagaam nga rodan, Ayos! Cheers! Nagkimasa talaga ti anak. Naglamuyot ti panaggayos na iti karabukod ko. Launay ang friend. Ay, gayam. Madamag ko man laang, Tanya. Anya dayta, Shane? Nabayag ka din, iti daytoy abar. Oo nga. Doa at nawan ko nga trabaho dito kas may sa waitress. Mayat dito tagalan te dagiti customer amang ted ititip. Sala nga dayta. Napigsada pa'y nga table. Ha? Sana bale. Isurok tukan ka ti teknik. No kasano amakaado. Kumusta mat nga tanda papakan, mama? Awan mat namin mabalin ko pagdamagan mo kumusta damat tan. Naragsak da nga ta iti kaawan kon iti dadnada. Sapay ko ma. Tanasaya at matlata ti kasasaad. Ada customer. Tinasayat. Asikgak. Damagak no anya ti order na. Hi, sir. Anya ti masapol yo? Anya ti order yo kunak kuma? Sikat ti masapol ko, miss. Ha? Kahit ko sawan, agtukaw ka, tagsarita ta. Okay. Sanak ngagtukaw no awan ti alaam nga inumag, sir. Among katiyan nabayag ka na pinalpaliiw. Anya? Kat agyaman ako na, ha? Kaputa na kasarita ka matlayan. Ne, anya ti kayat mo asawan, sir? Amom, saan mo ang bagay tagnay di tikas ito yung lugar? Isungan naman nugot ka. Iyawid ka. Kat agkalay satan. Ikarik, di kan to agbabawi. Ipaay ko amin na kasapulam. Kat di kan tulong daang itidanak. Anya? Oh, ato iti sweldo, bakit? Ne, nagadumat tanda ito, Jay. Siyempre, dakkel ngamin tinabingay mita. Isa dakkel mo tagatad ti mayawat ko ken ka. Ha? Agyaman ak, Jay, ha? Aywan gayam. Panagkonaktat naskan ama-amam da ito, Anya dayta? Masikuga kon. Ha? Agpaiso, Shane? Wan. Nagsayatan nga bakat. Kamo dyan na. Agpalina ko nga ama. Yes! Yahoo! Nagalagragsaka kiti dayta na umakbakan. Atoy,
Amangan ka amangan bakat. Iti kasta, nasalun at tutipas ngay mo. Nagluto ak ito paborito matinula. Agyaman naklakay. Awan na nyaman na bakit? Nala, agtugaw kan tamangantan. Oops. Tumaktak kailan di tiyan mo. Is amasapon nga iwanan ti sigug mo bakit? Ikaw na agbambanog. Bayam, nagiti matrabaho ni ti balay. Tasyakon ti mga ramid, ha? Di nakpakadanagan lakay. Kabaalak pa'y mati agtrabaho. Saan ko manatanggan ti ulom, ha? Basta noan niya dagiti imbagak, iso ko ma itong palang. Alawanan, matungpal ti pagayatan, boss. Very good. Unay kamatan. Nabartag ka man na nasimbang pa. Saan mo't bakit? Nakainumak lang. Lakay. Liklikam kumamatan ti uminom iti arak. Nang runa itatamasikuga kon. Di ka kanimadanakan. Tauragin inumak. Amok mat ti obligasyon ko ka. Ngam, saan kumamat ka na yun? Panunutom kumamat ti salon at mo Kasano kaming tulaangan iti agbalin nga anak na no agsakit ka, gapo iti kaiinom mo. Di mo ngamin ibagbaga ang agsakitak pa. Nakasalsalo na atak to ba yun? Kita mo. Healthy ito yung asawa. Isang awan nga rutrom pa kapag tanakan. Pudno nga gininumak. Ipasigurado ko man, asaan kayo baybayan? Nanguruna, enton at danton anak ta. Dahil tati mo lang iti panunod mo. Bakit? Di mo matlamay dison di cellphone mo, Jay. Itay ka pa nga isam dita. Asino di ka chat mo? Ha? Ay, kwa? Awan, bakit? Adalang mo't pagtungtungtungan mi, katagiti ka barkadak dito yung group chat mi. Sigurado ka, dagiti barkadam ti ka chat mo? Ha? Sigurado ka, kunak? At tayo ka manan ako, nak. Ipakat mo man ang tiki naman ng himon mo. Agdamdamag aklaang mat, Jay. Awan mat siguro ti dakas na. Di mo man ipilit tikat mo siya. Awan ti dakas nga aramidag. So tumala ka dito na. Huwag di mo kaya't nga agapat naman. Kadno si kamat ti mangirugrugi iti apa. Kasano? Kat kalahin mo't ngayon apalpali iwan na kiti karaw ko. San lang nga ita? Ikampay iti kaipapanan na dagiti simple aba nagamakit kita. Agdamdamag aklaang mat. Ngam kastakit din ti reaksyon mo. Gusto na. Sumanao ka pa'y lang dita. Makauma. Jay! Abay ka di bakit? Tulungan nakban lakay. Kasta unay asakit ti likod ko. Naanay ko. Anya? Nene. Abay ka nga ta. Diyak manam mo. Basta bigla matlangan na simakit ti likod ko. Tinasayat. Mapantalangan ni hospital. Tagpa-check upak lakay. Mala, umay ka nga ruta si bahin ka bakit? Masay-saya at nagpaiso mapantalangin ni hospital. Ambangan mo't no aganakan. Ay na, kampal timpas ngay mo bakit? Huwag nga rod lakay. Diyak mo't ninamnama kambal gayam ti anak ka. Kita mo, naglulukmag na. Huwag nga rod Ay, huwag gayam. At ako makidawag kan ka, Jay. Anya dito. Kayat ko ti agawid iti lugar mi. Kayat ko makita da papakan mama. Kaya wala. Dahil talagang gaya. Agawid tayo nung tungaro di dyan lugar niyo bakit? Ipasyar ta dagiti ubing dyan. Tapno, amok matan nagiti naganak mo. Ay na. Nagtataarmatan dagito'y apo ko talaga. Pangaron pa kan. Mga paray awdangaw awiran. Yes, na na. Pasensya ka na. Kadagitisan alasaya at ngayon aramid mi kan kay ti kalabas.
Nalaos ti panagbabawi mi kini mamam. Kinapudno na sinapsapul da ka. Ngamawan na pulos da magmimay papankin ka. Sapay kumata mapakawan da kami anak ko. Pudno ti kinunan ni Papa Shane. Kat sapay kumata mapakawan da kami. Kadagiti adwa nagbasulan mi kan ka anak ko. Awanan kanyak dagijay, mama. Papa, para kanyak, da kayo lata ti pudpud no anaganak ko. Isu adi kay agdanag, ta sa anak anagimula iti sakit tinagam kada kayo. Nabayagan anapakawan kayo, mama, papa. Alda, agyaman kami unay siya anak ko. Awan ang yaman na, papa. Asino nga'y kumatiag si sinaranay, no saan ada tayo matla ang asa nga pamilya. Ang kayabanan ni Jay anak ko, nabartag samutan. Ay na, bye-bye anyo laang, mama. Di na ngamin kayat ti maay-ayaban, no kasta nga da kain-inuman na. Amangan no isupay ti pagapaan mi. Kasta aya. Wan, sana bale. Agawid matla ang dayta, inton marikna na at talaga adinan kabailan ti uminom. Ay unay karutan, Jay. Insarwang matlatan dita. Sinubra amat nga minti iminom. Ika naman, gitidin tanong ay namagpakat. Diyan nalamis. Kabilang itadungais. Mamiit lang, kat ni agsang sangit lagi ti ubing. Mapan ko pa'y lang itad kada papa. Agawa man. Dali, makainom akong itinalamis. Wala, iyag mo pa lang nga ro dagiti apo ko. Tasyak, ti mga awir anak ko. Wan man, papa. Ay na. Kasta unay mo nga minabartek ni Jay. Tanda ni di na pahin ka ba ilang timag na itay. Ay, wan nga rod, papa. Sinubra naman nga minang tinagin. Sapay nagmadi ti bartek na. Alala, ibati mo na kiti ubing. Tasya kung ti makamo mga awir kadakwana. Inka si katsuan ang tasawa man ako. Gusto naman, agsardeng kayo, agsangsangit apo ko. Hoy, sigaw na kay. Anong dagit anak ko, ha? Abang agsangsangit na. Kadilam sa amat dagit ang beng, ha? Ayup ka! Apay ko, apa dumanog ka nga, Jay? Daytoy pa. Daytoy muti parakin ka! Lakay! Tumaray kan! Umayan ni Jay! Adagam na abunang! Kaltingam ti tumaray! Pasensya kan, Jay. Ang panagkunak. Jakon makaanos iti danam. Agasam mantikas Jay ngay naramid mo iti amak. Dinanog-danog mo. Samon to kinamat iti bunang. Nasayat ka di pa iti kasta panunot mo, ha? Shane. Ikarkarigatak mat nga anusan kan awatan ti kinamamartag mo. Ngamno ti panangkabil mo kan ni papa. Sabalin asaritaan day ta. Uray kas ano. Imbilang ko idakas pudpud no anaganak ko. Nasaysayat sa langan nga agsina ta. Itikas ta, saanan maulit pa iti inaramid mo kan ni papa. Jay, dumakdak ka lang dagiti uping. Ngam aging ga ita. Awan pa'y makita ka nagbaliwam. Nupudno nga ipatpatagda kami kadagiti anak mo. Ijamon ti arak, kat ipamaysamon ti agtrabaho. Iti kasta, awanan ti kastoy ama pasamak agulo. Kastam ka dilatan, Jay. Talaga ka di nga awanan ti panagbalbaliw mo, ha? Mga
Di ka man ang kunahon siya. Kasano? Kat makauma matan ti kasta nga raramidam. Awan lakit nabartag ka sumangpet. Imbis at tulungan nak ang mga awir ka dagiti anak ta. Saan mat? Taday tamat arak ti unaam. Ay na! Makauman na talaga ti kastoy abiyag. Hindi mauma ka. Woo! Abay, di ko na. Siga lang ngayon ti mauma. Tapno ibagakin nga, ha? Naumakmatan ka. Kinapudno na. Tsaka kung marik natisigot arag sakit nagbaitan ta. Wan! Isuan na sa isaya at langan nga agsinatan. Iti kasta, malpasan da ito yung saritaan. Agsinatan, Jay! Miss F, maumuma akon at talaga. Kasladya kon maanusan ti kastoy a sitwasyon mi ka ni Jay. Masansan ti panagapa mi. Uray basit laang abanag kat umanayan a pagrikrikyaran mi. Sang kaibaga na nga agbaliwan, ngam aging gaita awan met ti makitak a pagbaliwan na. Okay kami metten iti pamilyak, ngam ti asawak saan pay a nagbaliw. Kanayon mi nga ibaga wenno ibalikas ti panagsina mi. Nga maging gaita kat saan kami pa'y anagsina, gaputapan panunutan mi matlaang dagiti anak mi. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak. To'y pagayam mo, Shane. Ken ka pagayam, Shane. Kunam dito'y surat mo akasla na uma kayon iti tunggal maysa. Kanayon yu nga ibaga nga agsina kayon, ngam saan met a mapaspasamak, gapu ta ipagpagapuyo kat nga rod kadagiti anak yu. No kasapulan nga ornosan yu tinagbaetan yu kas agasawa, aramidan yu. Kasaritam itinasayaat ni Jay, ibagam dagiti saan mo akayat, kas tamet ken kuana. Apay no pagnumwan yu kitdi ti panagkalay sayo, iti kasta kat mabindisyonan ti panagdannayo. Ngamsakbay na, tingitingan nyo pa'y anaimbag tirik nayo. No bilang tagkalaysa kayo, saan lang kumaaga po kadagiti anak yo, no di kat talaga nga agin innayat kayo. Alakastan pagayam Shane, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Denver ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Denver. May saak a government employee. Adaan asawa kan dua nga anak. Nukas jay nga awan sarag ko iti Sabado kan Domingo agraman dagiti holidays, makiek-extra nga agmaneho iti taxi. Jak ko man ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko gaputa amok a common daytoyen. Ti kayat ko asawan kat adon ti kastoy a pakasaritaan a maidram-drama. Ngem kayat ko lattamet nga istoryaan gaputa amok a pakaadawan daytoy iti adal. Nang runa kadagiti padak nga addaanan iti pamilya. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agabrod ka ko nang bagay? Unla kay. Ang kasanong dagitan nakta. Imbag ko maamot no dadakkeldan. Asinon tungay ti mga sikaso kadakwadan ko nang agabrod ka. Nang runa inton ag-eskwela dan. Kat, adda ka mat lakay. Wen ang amumet nga sa trabaho. Di mga latanto iti mga sikaso kadakwada. Di kat isupay manan ang matangtangdanan. Saan abalin tinapatag adda mga iwan kan mga sikaso kadagiti anak ka. Apay no itantan mo pay lang ti panag-abroad mo. Ag-abroad kanto inton dadakkel dan.
Iti kasta, saan ta na problemahan ti mga sikaso kadakwada? Ay na, sayang mati agur-uray at trabaho kanyak iti Hong Kong lakay. Kun may sa, dakdakkel ti sweldo ijay. Di mo ket di kaya, tamatulungan ka para iti panagadal to dagiti anak ta. Ada akong dita bakit, ang amno ita, panagkunak, kat umdas mat ngagpay katatayo ti matmat gidak. Di kan agkad-kad, Denver. Nalpasan dagiti papeles ko. Isu adin akon malapdan iti panagabrod ko. Talagag ayam nga intuloy latta ni Grace tinagabrod, anak ko. Ay, wala na. Desidido mat nga gabrod. Iso binaybay ako na. Husto mo't kit di tapno matulungan na kakadagiti paggastusan nyo. Nang runa kat dumakdakkel mo't dagiti anak yo. Iti saan nga agbayag, agiskwela dan tumatan. Unmat kiti anarang. Ang di kahit kukuma. Kat inton medyo dumakkel pa dagiti ubing. Parikot ko kat nga roditan. No kasanok apaggidan ti agtrabaho kanagaw-awir. Ay na, di mon pagparikutan day ta anak ko. Adda akmet. Siya kun ti mangaw-awir kadakwada kabayatan ti kaadam iti trabaho. Nanang. Di ka kadiagdanag tanapig sa akpay met. Kabaelak pay nga aw-awiren dagiti duang apo ko, kanak ko. Sigurado kayo? Wen ko naklangaruden. Mala. Ano saan nyo pa'y lahing narod ida abantayan, nana? Saan na bali? Tagawid akmat adagos kalpasan ti trabaho. Kumusta ka matan dita bakit? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaan dito lakay. Nakasingsingpot nga rod dagiti amo. Saan akas ka dagiti daddo mga istrikto da? Ay kat nasayat nga rod ano kasta. Nagasat ka ta nakatumpong kay tinaanos nga amo. Launay alakay, nanamay pa'y ti trabaho dito hoy. Iso ano malpas ti kontrata, amang ano sa anak pa'y nga agawid. Anya? Ne, andyan ti kat mo asawan bakit? Nagustuhan dakdagiti amo. Iso akayat da nga irenyo ti kontrata. Anya? Naibagapay ti amok a lalaki, anayunan da ka no ti sweldo. Iso nga imanugot akon sayang mat no palusposak ti offer da lakay. Kunaklakit din no agawid kan. So pa'y agiskwelon iti daycare ni Limuel intun umayatawan. Sana bali tadapay mat ni nanang akatulungam ang mga sikas o kadagiti anak ta. Kunak mat ngamin ang mga lata iti tangdanan ta. Angam di mo mat ngamin kayat. Ay na, gastos lang deta bakit? Nasasaya at pangitid ko lang ang akwarta ni nanang ti ipasweldo ta kumaiti ala makatulong. Kat sa baalilat tamot ati itad mo kin ni nanang lakay. No ngamin mga lata iti mga awir kadagiti uping, mas maasikaso na dagiti anak ta. Makalinis ken makaluto pa'y di tabalay. Ala, bayam, tapanunuta ka na yung bagdeta bakit? Nabayag-gaya mo ni Grace, ijay abroad, anak ko. Wen alanang, 5 laeng titawon idi ni Limuel. 2 titawon ni Danica, idi pimbanaw da asawa. Ita, agpadatan nga da iti elementarya. Apay, awan pa'y kadiplano ti asawam nga agawid. Ay, diyak man na mo nanang. No namin ano nga ibagbagakan ko na da ita. Yung kasla di namat pagan ano. Maumak pa din amang ibagbaga iti panagawid na. Apay, sanda kayo nga taakailiw. Daytakat nga ron nanang. Kat no sagpaminsan pa din nga umawawag. Sana kasla idi amasansan ti iawag na. Kasta aya. Amangan mo't no makumikom iti trabaho, anak ko. Nalabita kasta nanang. Ang umuray kasano kumamot ti kinabisi na iti trabaho. Isa par nalatta kumamot ati umawag. Mas daawak lang. Kapiti kila ta pa nagbaliw na. Ay kat kasaritam to inton umawag. Damagem no anya tipud no makagapo. Iti kasta,
Saan ka ngagpampanunot itinuan niya laditan? Wala nang. Talaga kasta teramidag. Ada ako, nanang. Nagawid ka mo, tanak ko. Kunakit di ano napan kamot ijay ayanda abalayan. Ha? Ne. Abalayan ko na yun, nanang. Ne. Apay ko mga amapanak ijay. Kano imay mo't sinukon ni Angie dagiti ubing. Pinasukon kano ida ni Grace. Anya? Ti amok kat inawagan na ka ti asawa manak ko. Katyo asawan. Si mangpat ni Grace na lang. Kasta mo't ti ko na ni Angie itay. Si mangpat kano idi na minsan nga aldaw. Ne. Apay nga ingata di na inpakpakam mo ti panagawid na nubilang. Kan apay asan dito'y balay ti nagawidan na. Ay kat amangan no kailiw na da abalayan. Iso nga ijayan ang nagdiretso ang nagawid. Kasta nga tangag paiso. Tinasayaat. Sumurot kamot ijayan anak ko. Iti kasta makasaritam ni Grace. Rabi matananang. Sagat na anak matan ti taksi nga ibiyahe kinton bigat. Agbiyahe ak tupay sakbay ti papan ko ijayan da Grace. Sabagay. Nasaysaya at matlaang no ipabigat mo nga agpaiso. Tani, rabiin. Nagawid ka gayam. Agam apay adinak man laang inawagan wano injat. Di mo man laang mat inpakpakam mo ti panagawid mo. Kan apay adi ka nagawid dito'y balay. Apay adi ta ka mat ayan dananang anagdiritso. Pasensya kan. Ngam awan oras ko amang sungbat ka dagita sa ludsud mo, Denver. Anya? Pinasukon ko dagiti uping. Gaputa kayat ko ida makita. Sakbay ti pa nagsublik inton bigan. Anya? Agsublikan, adita pa'y nagkit-kita? Wan, duala ang ngamin alawas ti intad ti bus ko a bakasyon ko. Ado pa'y ti asikaswak ije Manila. Sakbay ti flight ko. Iso anasken nga agpa Manila akon inton bigat matlaang. O sige, ta ado pa'y ti aramidak. Di ka agdanag, ta inika kung dagiti ubing iti kwartada. Sapaan tulangan ni Angie ti mangitulod kadakwada di tabalay. Bye. Mabitlaan, Grace. Hello, Grace. Hello. Una yan. Api akas jay matenta sawak. Kalati panagawid na. Ita, agsublimanan adagos. Magsakit, pare. Magsakit. Ay, maawatak tirik ng pare. Pasensya kan. Musika matintip pang ibagbag akit isakit tinagam ko pare. Diyan kaming kaya't nga ibagay. Iti pamilyak, ti maipapan ka na kami. Ni Grace. Awan parikot iti dayta pare. O klaang, tamawatak mo tirik nam. Awan mat amok kapag di ngay naramid ko. Tapno aramidan ni Grace ti kastoy kanya. Awan, pare. Sigurado ka din, iti dayta ana idarong king ka pare. Amangan mo no, chismis laang nga dalalaki ti asawam. Diyan ka mo, pare. Inapod na. Diyan ko na mo ti patsya. Mariribo ka na una yan, pare. Ay kat pala iwom, anay mong pagtasawam pare. Pengkan, no talaga nga dalalaki na. Agbirok kay ti biding siya pare. Saan, pare? Bayamon. Hundrasan kanya, ti saan na pa nagpakita di nagawin. Kan ti panagawin na iya balay, lagi ti dadakkel na. Imbes nga iya balay mi. Pare? Dakkel nga yung salto kanak na iya, pare. Agam, asarabale. Dinapatag, ada kanyak na kita anak mi. Basta tikid daw kita ka, pare. Di mo lang tao man is-istoryan. Ito sa balit, may papan ka na kami da asawa. Lumabalbalin. Diyan kaya ito mamuhan de pamilya. Kastamatan de pamilya na tikas dyan inarabid na. Nasaysaya mo lang, ano, mamwanda, iti kasta. Mabayinak ka na ginidadakil ko. Diyan kaya ito mamuhan dati mapaspasamak na kami. Kan may isa. Diyan kaya ito amanadahil na asawa. Nang runa iti side ko. Isa pa nga kasi ma, pare. Di mo lang kuman isi-istoryahan iti sa bali. Tama ka dumakadanon pa eh. Katakwada.
Wen, mami, nalpasan dagiti assignments ko. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ni manong mo ngay, sa dino ti ayan na. Nakitak mat itayan, nga imo nag-iti kwarto na. Kasta ka di, sige nga rod, taawagak man mat ni manong mo. Sige, mami. Sige nga rod anak, bye. Bye, mami. Danica. Ada kayo matgaya man. Kasangsangpit yu ka di? Wen, kasangsangpit ko laon anak ko. Apay ka di. Sayang. Di yun naabutan ti panagsarita mi ka ni mami. Kalkalpas mi lang nga nag-video call. No kasta, inawagan na ka ni mamim. Wen, daddy. Apag husto mat ang nagpakaday, di simbangpit kayo. Awagan na kanumat ni Manong. Kasta ka di. Wen, daddy. Ay kat, nasayahat nga ron. Ano, awagan da kayo. Wen, daddy. Nagbayag kayo mat ngamin. Sayang, tasan nyo ang naabutan ti panagsarita mi kan ni mami. Sana balin anak ko. Tinapatag nakasaritam ni mami. Awagak tulad tamat no at da tinapatag apagsaritaan mi. Ha? Nimot Dris tumawag. Nay, itaman pa yung awagan nak. Sumbatak malangan. Hello? Hello, Lakay. Kumusta ka man? Nabayagan day din na udi ang nagsaritaan ta. Dinak man la pulos mag-inchachat. Uno inawagan man lang. Ha? Agbakasyonak inton umay abulan. Mabalin ka di asukunin nak iji Manila. Ha? Ay, kwa. O anya, mabalin ka di Lakay. Isen kuntukan ka ti aldaw kun oras ti isa sangput ko dita Pilipinas. Iti kasta, maikam to iti oras ti panangsukon mo kanya. Kailiw kayo unayan kadagiti anak ta. Sige. Ibagam to nga rod eksakto nga aldaw ti panagawid mo. Tas sukunan ka. Bakit? Dayti ti parakan ka, Danica. Kita ang man no umanay matlaan kan ka. Wow! Nagpintas matanda ito a jacket, mami. Madlaw ang inginaan. Ay, katsiyempre O, ipadas mo, no husto matlaang ti fitting na kan ka. Eksakto kanyak, mami. Kitaam, nagmayat ti fitting na. Nan, kita akman. Kitaam, mami. Husto mat ngagpaisukan ka. Nagustam ka di? Launay, mami. O, daytoy matiparakan ka, Limuel. Ipadas mo no umanay kan ka. Wow, nagpintas mo tayo na sapatos, mami. Umanay daytoy. Basta sinurot mo ti size nga imbagaking ka. Ipadas mo nga rod. Iti kasta, makitak no talaga ahusto ti size nga inala. O, daytoy matiparakan ka Lakay. T-shirt kan sapatos. Daytoy pa'y jacket. Ne, nagadol nga'y bakit? Siyempre, awan ti na itod ko kan ka idinaudi ang nagawid Iso talaga nga inadok ti inalak ita para kan ka Lakay. Agyaman nak, bakit? Ipadas mo itikas na, makitak no umanay matlaan kan kadagiti inalak. Umanay amin na kita, bakit? Basta siya tinagpili. Ipadas mo nga rod, tapno makitak. Mabit lang nga rod. Kita man, no bagay kumutlang ti sapatos ko, mami. Nan, kita man. Bagay mo lang una yan ako. Ad damanan at timaer ka. Uray ni daddy, Kita, bagay na launay ti t-shirt, jacket, kin sapatos na. Aywan. Bagay kumutlaan ka ting agpaiso. Wow! Ad-adamanan agimwapo ni daddy. Ay sus, adumanan ti main lab apa sa heroes mo, daddy. Anya? Ano kasta? Nagsublima na ni Grace iti Hong Kong? Wan pare, kat tinasakit. Damag ko nagsinagbian nagayam kanumanan iti lalaki na. Sigurado ka kadi iti dayta pare? Ang mga no chismis lang dayta madamag mo. Panag ko na, kasahan pare.
Sigon itinangidanon kanyak. At da kano saan da nagkinaawatan. Itinaudi ang nagawid ni Grace. Isungay siya balay ang nagawid. Angam, kung naman nga ado ti pasalubong na king ka. Kastamot yung kadagit anak mo pare. Kan kung nga dapat intad na para kadagit idadakal kan kakapsat mo. Kasta nga rod pare. Kahit nangarot asawan, talaga nga insaganaan na ti panagawid na ibalayo. Pagkunamat pare. Una, ano kala ti panagawid na? Awan ko managatang na pasalubong para kada kayo pare. Adak ditang pare. Nga manipo nagsubliman na ni Jabro. Saan manan ngay mawawag? Iso ang mamatiak itinaidanon kanyak. Na nagsinubyan tayo ti lalaki na. Mamati ka, ngawan mo ebidensya. Ay, saan na masapul pa iti ebidensya, pare. Mariknak pati pa nagbaliw ni Grace. Nga moreno kasta, inawat ko ta asawak. Nga butadyak kayat ang matadahil ti pinukal ko pamilya. Kaya't ko maurnos ti amin kada kami. Iso alinipat ko amin tinadamag kung hinararamin na. Nga mawan mo tilata. Sinubyan na latagayam ti lalaki na. Tinasayaat pare. Pankampay. No talaga apod no ti atap mo. Kano talaga apod-pod no ti dandano naging ka. Nariga no puro ka suspitya. Amom ti kinapod no. Iti kasta. Malawlawagan ti panunot mo pare. Saan? Nalabayasan ti kasadyang hinaramin na kanya. Inabuso na ti kinaanos ko. Diyakon kabailan nga ibturan pay. Ti kasadyay apan ang insulto na kanya. Nasayaat mat, ta sinong batam tawag ko, Grace. Pasensya kan, medyo busy ak ngamin. Iso nga itakla ang anasong batan ti awag mo. Ada ka di bagam? Wen, napatagtibag ka. Anya day ta Denver? Panagkunak, kat nasaysaya at nagsinatan. Anya? Amo ka naragsak ka ni titen na tilalakim ni ta Hong Kong. Ha? Payabak dagiti dadakkel mo. Kastamat ten dagiti dadakkel ko. Tagsasarita kami. Anya? Awagan kang tumatlaang. Iti kasta, manggagammat dagiti bagak. Anya ka din dagita ngay pagpagam Denver? Sa anak atulang, Grace. Kang runaan iti amin sa anak abulsak. Sa anak abato. Sa anak arobot. Tao akmet ang makarik na iti sakit. Kan makarik na iti panog. Denver. Nakapagdesisyon akon. Kat awanin makalapad pa'y kanyak. Magpinasensya talakuman. Saan Denver? Di ka kumamot ang sao iti kasta. Inkarigatak met alinipat ti amin. Ngam inulit mo manen. Isa pasensyakan. Ngam naskan laeng amaamuan met tandag iti dadakkel mo. Kastamat tandag iti dadakkel ko ti kalukwam nga aramidam. Denver pang aasim. Daggan na kumapay. Agpalawagan. Awanan tirumbang nga palawag mo pa'y Grace. Pasensyakan na talaga. Gamdyakon kapailan pa'y nga ilimad ti amin. Naskan laeng amaamuan met tandag iti anak pati kinapudno. Ay, siya akong ti agkid daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga inaramid ti anak mikan ka, Denver Barok. Awan tirumbang nga ikidawan niyo iti pasensya nanang. Talaga siguro kasta ti biyak. Talaga siguro kasta iti kunadagasat. Denver. Manyangay nga ron. Kat nakasarak matpima ni Grace iti lalaki ang makaitad iti kasapulan na ijay. Awanan ti mabalin ko na lang. Inawat ko matidin. Agaslawan na pasamak. Ngam inulit na matmanen. Dakkel apa nang insulto kanyak ti kasdyangay naramid na nanang. Nagsakit. Ay. Pasensya kayon. No imbagak da iti kada kayo. Diyak ngaminan kabailan pa nga ilimad ti amin, nanang. Panagriknak. Kat nabanuga ko namang ilimlimad iti may papankala kami italakyo. Da kami kit di tirumbang agkid daw iti pasensya kan ka, Barok. Kastamutan ka na abalayan. Nakababain ti kasjay nga inaramid ni Grace. Nanang. Agam, di mo kumainlimad ti amin kada kami, Barok. No insapsapam ko mga inbaga kada kami. Ang mga no nasulbar tayo pa'y ti parikot yung agasawa. Ti amok ngamin iti. Kat maurnos mi pa'y ti amin. Ang nagbito ta kayam. Nanang. Hala, sana bali, Barok. Tinapatag. Imbagamon ti amin. Di ka agdanag. Ta saan mi mat akanunungan ti kasjay nga inaramid ni Grace.
Bayam, takasaritak tumanan di anak ko. Apaman nga umaawag. Denver, Apay nga ka dito eh. Anya di masapol mo. Mayak, tapno umay agkid daw iti pamakawan mo, Denver. Pangaasim ta urnusan ta ti may papan kadata. Kaya't kung agsinubyan ta. Agsinubyan? Kunam? Uwan, Denver. Naamiris ko asi kagayam tay ayatak. Sapay kumatay kanak pa'y iti gundam mo'y. Tapno masulnitak dagiti nagkurangag. Kaya't kung agsinubyan ta, Denver. Panagkunak, katawanan ti subyanan pa'y, Grace. Pangaasim, Denver. Pagpapabawya kung tinaramid ko. Sorry. Diyak gayam kabaan na mapukaw kayo iti imatang ko. Pesa pangaasim taornosan tamat lang kumati may papan kadata. Pangaasim, Denver. Miss F, iti na minsan jak pulos na panunot alokwan ti asawak. Nagbalinak anapudno kenkwana, ngam sinayang nalaang. Iti agdamaket adda dito'y balay ti asawak. Saanen ang nagsubli iti abroad, kat isun ti mangas asikaso iti amin dito'y balay. Kagurak ti bagik, gapo ta panagriknak kat mapukpukaw manen ti gurak kenkwana. Kaslag subsubli manen ngamin ti sigod tilinangan mi. Banag apakaragsakan met dagiti anak mi, gapo ta kayat da kano amabukal manen ti pamilya mi. Husto laeng nga ta nga ikak manen iti gundaway ti asawak tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Wenno ituloy ko ti panangisinak kenkwana. Sapay kumata matulungan nak. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Dayawan ka unay iti kinaanos ken kinasingpet mo nga asawa. Kalmado kang agpanpanunot. Saan asikatay tao nga agdardarasudos. Isu na laeng ta sinayang ti asawam. No ita panawen makunak aman manun ti lalaki akasken ka. Awan ti sabali ang makasulbar wenno makasungbat iti saludsod mo no di si kamet laeng pagayam ko. Ngamin si kamet ti masaknan. Ti may bagak laeng tingitingam anaimbag ti riknam. Agsarita kayo iti nasayaat iti asawam. Awan ti parikot asaan ang masulbar no lakit di tapagsaritaan nyo iti nasayaat. Ket sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin tumet a nasayaat ti banag na. Alakastan pagayam Denver, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita, ket manipod kani pagayam tayo arigi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Naawi sakmet a nagsurat, takayat kumat nga ibinglay to'y napalabas ko adyak tupulos malipatan. Ubingak pay laeng nariknakon a babae tiriknak. 1 Miss F, may saak abakla. Ket iti kaano man jak tupulos ibain daytoy akinataok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Kastoy man dagiti pasamak. Ha? Ni Manong Tony, di masabat ko. Nakasalikad mo, titibon na. Mapansiguro ya talon. Hay,
Sigurado, ngayaban anak man na sumurot kin kuana. Ay, masapa lang makapanunod at iti rason ko. Iti kasta, di nakpilitan na sumurot. Rije, ingkag sukat, tagkuyog tama pa ni Jetalon. Inta ka no tulungan ni Papangagarado. Ay na, sigalatan ti mapan manong. Nagatungan min assignment ko. Ay apo, by am that assignment, tamabalin mo nga ramidin intun rabi eh. Saan nga rin mabalin? Tado day jay. Kan may isa, adupay taramidag a project ko manong. Oho, rason mo lang manan dayta. Agrumpot kagit din, tanay, maluman. Sigal tangaminan ti mapan manong. Ato nga rin assignment ko kunakit. Assignment nga. Masadutak ko lang gidi ah. Adupay lang nga rason mo. Oy, best! Asino manan ay ati pagpanpantasyam dita. Ha? Ay kwa, best. Ay sus! Hindi ka di manin Jerwin, tikit kita Ay, pakabasulak ka diti agayat, best. Dayta ka manan ako nak best. Mabalin ka di? Lipat mo dayta Jerwin. Di man iso amis mo tinangibaga, adi na kaya tikaskan ka? When best, ang moment, a crush ko ni Jerwin. Saan ka ti? Alawanan. Ada ako dita best. Ang uray no crush na crush mo, no di nakamat nga rod kayat, awan ti mabalin mo best. Saksak tamla ang tiriknam, no kasta. Ay, basta. Ilaban ko teto ken kwa na best. Ay nasika talaga, Reggie. Ipakat mo man ang tikinabaklam ako, nak. Ay, talaga ang best. Jaksar din nga ni Jerwin. Aking kakayatan na. Uray adan girlfriend na, kasta ka di? Anya? Ah, aton girlfriend Jerwin ko na. Katwan mat, adan. Kaeskwelaan na matlaang. Iso adikan mang namnama, Reggie. Mangbiro kalangan iti sabali apang hibaw ingam iti ayat mo. Iti kasta, saan kan amasaktan pa'y best? Uy, best, kita ada nag-friend request na niya. Gwapo man ti profile picture na. Na, kita man best. Atoy, Perfect girl. Talaga gwapo. I-search ko man. I-add friend ko man. yeah? Tapos ang lang nga sikat yung makikita. Hindi gwapo, best. Oh, agad. Kumusta? Riniplyan na ka din ni Lander, best? Was, best. Di naman insisint message ko. Iso anak umaak. Di akong kinulit pa. Saan na ka siguro at type, best? Hay, nalapit ako sa best. Aklo nagsantigasat ko. Gasat mo nga anya, best? At talagang awanin ti mga yat kanyak. Ang pakalalaki aksan. Iti kasta, sa anak ko na amasakitan pa, iti kastoy. Ay, sus! Nagsaw jam amok. Sige man nga rod, agpakalalaki ka nga rodan. Mangaram ka iti babae, tama nga no iso nga agpaiso ti ayan tigasat mo. Ay, Diyos ko Lord! Baka walang apo. Ay, awan plano ka kasta pes. Sa isaya at langin, agbaakak, ngam ti makiasawa ki iti patak a babae. Angam, amo, kailiw kan tulakit di best. Nangaruna ti kastoy pa nagbanbanding ta. Tapay, best. Apay, papanamon, agabrod ka? Agpamanila namin, best. Into next week. Ijaya kayan damanang kong agpakasyon. Ah, kasta ka di. Kunaklakit din no sa dino ti papanam. Sana bali tadamat cellphone. Mabalin talata ti agchika no ko Sa bagay. Awagan naklaang no ada ichismis mo, best. Nagboring matan. Sampai nakapudpudo ti panawan.
Agbuyak man laang iti YouTube. Ne, at nag-message. Pasak man pa. Nag-reply ni Lander. Replyak. Kalpasan na. I-stalk ko ti account na. When best, imba ka kaming kinkwana mo ipapan kanyak. Kastamot din ti kinataong. Katnaklon naman sika. Legit ba't lang ka di dayta, best? Legit, best. Katno kanayon ko nga rod, akain inawag iti cellphone. O di congrats! Kamaudyanan na, naadaan kayo matlangan iti komunikasyon ka ni Lander. Wan nga rod, best. Kat, naragsakan. Ay, syempre, si Kaman matawawagan kan itetext ti crush na crush mo. Ay, isungarutan tinagbaling alarm clock ka. Anya? Apay nga ta. Asaan mo tingag-text umawag man lang ni Lander? Sabi tsak makontak ti number na. Anyatan din napasamak kin kuana. Uray kumamot mag-text man lang. Iti kasta, tsak agdamdanag akastoy. Ay, makasikur di kastoy. Magpakatak sa langit kinimanang kong tagawit ak pa langit di probinsya. Iti kasta, maiyaw-awan ko dahito yung amariklik na. Kaya't mo asawan. Talaga adi na kan in-text, kan inawagan ni Lander, best? One best, isa pa nagkunak. Katrumpang na lang ang lipati ko na dyan tao. Ay, sus! Kun-kunam laang mananday ta, best. Ngam inton awagan na ka, mayat kayon tumanan. Saanan? Talaga dakon kaya. Kanayan nakmat lang apasakitan. Iso nga, let go ko na siya. Makamumot ka ni tibiyag na. Ay, kat malalaman best. Tituyak pa ilaang manindayon. Tituyak nagpalabas iti oras. Imbag titoy, talaga presko ti angin. Sana kasi di ko akas la impyerno ti putot no. Ataawag ko. Sino nga? Ha? Ni Landerman? Sumbata ka. Hello? Hello, Reggie? Anyangay matikon-kinan mo. Tainawagan na pilaan. Di matindak mo tinambar ko. Agraman ti Facebook ko. Ita, umawawag ka man Ha? Ay, kwa. Pasensyakan, Gwen. Jack gagara tinang i-blocking ka. Medyo busy kami ni trabaho. So sorry Noy takla ng imawag. Saan nga man ay arason day talanta? Oray busy ka. Saan mo tamasapong i-block na? Wanan, basol kon. Sorry nga rudin. Pasensya ka lanta Adamatrik na kamasaktan. Sa anak ngay ayam. Ano na umakan? Mabalin mo latan ngay bilang. Kat sublan nakintum kay kahit mo laeng. Lipatin na kon. Kat lipatin ka matan. Ay, san Reggie? Pang-asim. Tadi mo kumamot aramidon di kasta. Sorry ka din Kahit kung kita ta, humayak di tayo nyo. Di kasta, makabawi akmat. Agkita ta ko nam? Wan, ikarik na takin ka. Umayak nga umay di tayo nyo. Atakin ka tayo talantar. Condolence, girl. Makipag-break na kami iti ipupusay ni uncle mo, best. Agyaman ak pest. Agyaman ak Risa. Kaano tayo ngay amapan makilamay? Da kayo man, no kaano tayo amapan. No kaya tiyo, di uray into narabiin. Kita kayo man. No kaano kayo anawaya. Di iso. Akikita tayong tulatan ni Sigon.
Tas sa tayong tagigita na mapanidya balay da uncle. Okay, inton rabi nga ruden ti ipapantayo. Okay nga, Rod. Agkikita tayo ton, iti sigud a meeting place tayo. Oh, apa yun, best? Kas lagi ka makaidna, ah. Ha? Ay, kuha nga min best. Agtetics ni Lanter. Oh, apay ka, no? Nagkulit. Kaya't nakamuti mapanidya balay. Ibagam kan ko, na, nga dalakad tayo ita. Imbaga akong best. O, kat anya kay ti kunana. Awan pa'y matreply na best. I-text mo. Ibagam nga agkikita tayon to ijarang tay. Amo na day giant. Nagbayag kayo matan. Itayak pa nga guru oray dito eh. Pasensya ka. Nagnag na kami. Iso medyo napayagan kami. Imbagin ka tanakamotor ka. Iso bibi iti pa nagbiyahe. Adayupay ka dito, iti balay na uncle mo. Asitigan. Agang kas ka nga rodan. Itulod kan. Ay saan? Kasano ngay matagiti kakadwa? Alangan mat nga ibati kita. Sa nabane, tas idagmatan. Magmagna kami latan. Mabitla nga rod. Tamang kita kiti pangiparadahag diti motor ko. Sumuro takmat. Magmagna ka man, kasta ka di? Kito na. Dahit talaga. Makipagpagnaakmat na. Tadi mo mat kaya ti agang kas iti motor ko. Nagjayin ti balay dangkel ko. Medyo adayo mat ti pinagnatayo. Anya nga dayo. Asidaglaang anya. Saan ka siguro asanay amagmag na? Iso asang kay bagam ti adayo. Ha? Siguro. Ura si daglaang nga mutmotor at. Wow! Iba talaga pag rich kid anya. Saan mat? Alam dahi to, Reggie. Ang pindintang kwanta. Impagla nga pag merindayo, hinton matamdama. Ay saan? Tsak tayat nga watin ditang kwarta. Kwartam dahi ta. Iso nga idulin mo. Anyamatan. Nakakulit matan dahi ito alanta. Nabartag sama ti loko. Text at text. Hay, naku. Magplayak latan. Tadi namat ko na. Ne, ito nag-text manin. Grabein. Apay, di kay agawit. Replyak na lang. Agawid kami. Inton madamdama. Ay, sus! At man text man. Ada, dito'y kalsad na. Mabaling ka di arungwar ka. Urayin ka dito'y ruwan. Anya nga tayo at ibagana. Hay! Rungwarak man laangan. Nagyaman na. Tapinatgam tikid daw ko, Reggie. No nagpalit kamot ngamin. Api aya. Anya ti ibagam. Sakpay pumano ka. Kahit ka kumangagkan. Uray ti pingping mo lang. Anya? Mabalin? Sikat ti makam mo, Lanta. Putno ka di tayo ito'y. Sana ka di lang nagtagtaga-inip. Diyos ko, Lord. Sige ha. Agpakada ko. Katagyaman akmanin ha. Awagan kan to. Apama na makaawid ha. Reggie. Awanan pa hindi jalan te. Talagang sangit ti ang pag-ayaman naklang. Kalpasan ti panangagak na kanya. Saan man na nagparparik na ti loko? Paasa talaga dahi ti lalaki. Anya nga tayo tiramid. Tsak makaid na. Mang pampanunot ken kuwana. Anya nga tanong, i-text ko ti am-am mo kakatrabahuan na. Damagag no aday dyan ni Lanta. Ibagak akayat ko ang makasarita. One,
Kasta lang ang taramidak. Oh, agan ano ka, best? Dandanisan mo na may drawing tarupam. Awanan, best. Talagang sa amalas sakit tinagan ni Ayat. Anya? Sika talaga, best. Nadamag ko ngamin. Nadamat kaya man ka no girlfriend ni Lander. Ouch! Sakit-sakit naman, best. Grabe, Nest, best. As in, nasaktan ako ng sobra-sobra. Oh, a moment, nung kasano ti panagayat ko kinilander, saan ka di? Idi pa'y lang matngamin, nga ibagbagakan ka alipata mong deja alander. Pangnamnamaan na kalaang deja alalaki, patpatsamat. Hay, wan nga rod Iso nga ita, i-concentrate ko lang ng tagadal, best. Talaga siguro, adyak gasa ti agayat, kan paayat. Nang runa, kat saan mat ama ilibak nagpada kami alalaki. Anya nga min ayaw ti pariko 3J. Apaya di mo kaya tagtuloy nga gadal iti kolehiyo. Awan mat papa. Kas lamas ang tutak ngaminan nga giskwela. Anya, agam sayang mat. Rumpang dala nga giskwela ka. Iti kasta, at ang tumat may pagpanakal mo. Ituloy mo kiti tag-eskwela. Tapno di kang babawi at di ka nag-eskwela. Mangala ka iti uray anya a korso. Masadutak nga ruten. Awan ganas ko nag-eskwela pa. Si kaman lang ti kasta. Dagiti daduma kaya't na tag-eskwela. Si kaman lang ti sadot nga agadal. Masadutak nga ruten pa. Aglakok lang iti street phones. Kanhalo-halo. Ngam tag-eskwela ang papa. Please. Siga man laang tibak lang awan arapap na itibiyag, Reggie. Ha? Ne? Apay matan ako ng tikas tama na. Naibaga ni manong mo kanyak, adi mo kanon kaya tagtuloy nga giskwela. Porgi jak nga tagtuloy ang eskwela. Awanin arapap ko itibiyag. Kasta ka di? Katuan ngamin, kaduan mo't akaskan ka kat nagagat nga giskwela. Nagagat a dumiskarte. Saan akas iti sangkay bagam masadot ka? Masadot kan nga giskwela. Di ka kat agyaman, takayat da ka pagtuluyan da papa. Dagiti da duma dita, awan pagiskwela da, ngam nagagat dalat ta sumrek iti pagadalan. Si kamatan nga da ko mapagiskwela na tisadot. Hay, anay nga rin ti mabaling ko. Kaya talagamot masadot ako nga tuloy di kuleyo, manang. Sayang lang ti kwarta, no agin rolag, kadyak man lang maiulo ti agadan. Reggie! Reggie! Hala ni mama, pukaw la pukaw. Anya launa yati pukpukaw yo. Nakababaing ka nagiti karo pa. Riyaw kayo ariyaw. Hinton kwan, ibagadan to laki din nga at agap-apan iti balay. Riyaw-ariyaw asasawam mat. Panangayabla ang matdayjay. Saan ariyaw? Pukaw asasawam. Oh, anyaman nga minan ayadag ito'y nga order. Order ka lang nga order. Hala ni mama, pakasikuran na nga tayo nga. Kat saan mat nga isutang baybayan. Anya nga mindag ito'y nga order aya. Kurimat-mat ka di manan. Ano fa? Ay sus, gatang kaagatang iti kurimat-mat. Apay, di ka makontento kadagita kurimat-mat mo. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti kastangar aramidam. Ay sus, apoya. Fishball! Kikiam! Ito yan mga suke! Tumatang kayon! Halo-halo yun dita! At dampay barbecue! Umayen mga suki! Kumatang kayon! Fishball! Kikiam! Kastoy ka diti kayat mo abiyag, Reggie.
Aglaklakulatan iti fishball, kikiam, barbecue, kan halo-halo. Ha? Jakmat ibaga nga awan ti panagasensom iti panaglaklakom kadagita. Ang nasaysayat matlaeng no ituloy mo ti agiskwela. Iti kasta, makabirok kanto iti nataltalgad at trabahom. Saan laeng aday ta? Mas respetuan da kanto pa'y adag iti tattao no may sa kanto na professional. Ay na, okay ako niti kasto niya estado di pa nagbiag kumanang. Naragsak akon, nga uri kasto lang di trabaho. At least, adda bukod ko a kwarta. Sana kas kadag iti daduman dita, aday talaeng makichistis-miss, kan mang namnama iti maiyawat kadakwadan ti aramiden da. Ita, Miss F, itultuloy ko latta ti aglaklako kadagiti street foods. Jak man mo, ngam talagang awan matangganas ko nga agtuloy iti kolehiyo. Panagriknak kat masaduta kon nga agiskwela. Sayang laang mati kwarta nga aramatek no ipilit ko ti agenrol kat jak matlaang mayulo ti agadal. Aging galangan ditoy, Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Reggie. Ken ka pagayam, Reggie. Ubing kapay. Bay ampay lang dayta ayat-ayat. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket ituloy mo ti agiskwela. Sayang matigundaway ading ko. Sayang titawan. Amangan no intundumtang ti aldaw ket agbabawi kanto gapu iti di mo panagiskwela. Agiskwela kakitdi habang kayat da kapay apagiskwelaan dagiti naganak mo. Maawatak tiriknam, ti kinataom ti kayat ko asawan. Angam di mo rebang ti agpailuyos iti riknam, taamangan no isunto ti mangisadmakken ka. Awan matkit didakos na no kayat mo latta nga ituloy ti panaglaklakom. Ngam panagkunak, kat mabalin mo mat apagsabayan, wenno paggiddanan ti negosyo ken panagadal mo, no lakit di takabaalam. Nasaysaya at matlaang no ituloy mo tagiskwela, iti kasta kat addamat malpas mo. Saan laang apara kadagiti dadakkal mo, no di kat para matlaang ken ka. Alakastan pagayam, Reggie, kat pagyamanak unay ting ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ken ikan biag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat nati agpailinged iti nagan a Kimberly. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ditoy YouTube. Nangro na unay ditoy programam alagip ti napalabas. Naawisak mat ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti saem nga inbati kanyak tinapalabas akalman. Ket tapno nalawag ti amin kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Ay, unay matlakit din agasgasat minsan, Jom. Nagsapa na matlakit din nga insubli ti biyag na. Daytakat nga ron. Uray kumamot na nagsakit, tanalaklak ka siguro nga aklunan. Ngam anyan, takastoy pa'y matiwagas ti ipupusay na. Wan nga rod Ngam anya nga rod. Awanon ti mabalin tayo. No di ti mga klon iti amin ipagroksan. No nagtangkan to mga minti ulo na.
Kanayon ko nga ibaga sa anin nga agmaneho no kasjay anak kainom. Ang ipilit na madlata. Anya nga ita. Isukat lang arudan tinangkat talit ibiyagan na. Ay, kun nga rod ang talaga akas ta tibiyag. Nalabit nga aging galaangan dito'y tibiyag nga impabulod ti Diyos para kaniin San Jomar. Isumat siguro tigasat na. Apa yan, babe? Agan ano ka? Itay ka pa asuyaba. Huwag nga ron, babe. Ay, napuyatak nga miniti rabi. Ay, sus. Nagpatpat nagkaman nga tanan nagbuy-buya ti Korean drama niya. Saan, babe? Kahit, anyay nga ron tinakapuyatam. Napanak ngamin nakilamay ijayan daroksan idi rabi. Ah, ti ko nga insan mo, anak aksidente iti motor? Huwag nga ron, babe. Kaasimat nga ron. Nasapa unay ti ipupusay na. Mano ka di itahin ti ko atawan ni insan mo? 27 na lang. Ubing pa'y nga ruda. Naku namon, Carlo. Sayang nga ron. Tawan man laang imbati na apakalaglagipan kenkwana. Nasaysaya at kumaan, no adamot imputot na sakbay apimusay. Ay ka talaga kas na tibiyag, babe. Di ta amin di turong tayo. Iso na lang, tagda umun-una. Adamot mo uti, sayang lang agpaiso. Tasan daga manaddan iti anak kita asawa na. Nasaya at mat, tasimangpat kan anak ko. Itay da ka pa'y ngor-urayan. Oh, apay akas na tila ngayo, papa. Kasla niliday kayo, mat. Kan apay anak kasukat kayo. Sa dino ti papanan nyo. Inkakat agsukatan, tagkukuyog tayo na rumwar. Natay ka nun ni Lolam, anak ko. Anya? Kayaw awag laeng nantim alor na itay. Inuray da ka, tagigiddan tayo na mapanijay. Mala, inkagsukatan, anak ko. Mangala kamatlaang iti pagsukatam, ta sigurado nga ijay tayo pa'y aging gamay tabon ni Lolam. Sige, mama. Urayan dak labitan. Agawa am anak. Tapno di tayo marabyan nga agbiyahe. Wen, papa. Mabiitak laang. Hello, babe. Hello, babe. Good morning. Good morning too, babe. Anya oras ka mo may sukunan? Ay, wan gayam, babe. Sorry, nalipatak nga imbaga. Sa anak ngagtrabaho ita. Nagpakadaak iti boss ko, ajak pa'y laang sumrek. Agan ano ka mananaya? Taapay adi ka sumurag. Natay ngamin ni Lolak. Iso nga da kami ita dito yung old house. Nagawid kami dito idi rabii. Anya? Babe, makipag-rik na kiti pupusan ni Lolam. Agyam anak, babe. Sorry ha. Diyak matan in text kan ka. Okay lang, babe. I-text mo man kiti ti kompleto nga address dita. Taumayakin ton rabi. O sige, babe. Sige, babe. Agan anad ka ditawan. Di ka unag bambanog. Orayin na. Taumayak dita kalpasan ti trabaho. Wan, kan oray si ka. Agan anad ka matakanayon. Urayan ka nga rod inton malam. Ay, unay matan. Kay tabtabon laang ni Lola. Ang nataymanan ni Uncle Edgar. Wadi nga rod. E di damo. Ni San Jomar. Si Maruno ni Lola. Ita, ni Mat Uncle Edgar. Ay, wadi nga rod anak. Nagsasarunod ang lakit din na pimosay. Ay, ang biyaga talaga. Saan ang mapagpakadaan? Naku namon anak ko. Dahito yan, di ko nada nga amu tayo amatay tayo. Ngam di tayo amu no kaano. Huwan nga roda. Uray ka sano, ti panaganad tayo. No talaga adimteng mitten ti oras, apa nagisubli tayo iti biyaga bulot tayo. Talaga nga awanen mabalinan tayo. Nasakit, ka nadagsantirik na.
Ngam nasken nga klunan tayo ti amin. Kapilitan papa. Nalabit nga aging galaangan ijay ti intad ti Diyos abiyagda. Isong awanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti amin. Uray kasanupay ti kinarigat ken kinasakit na. Happy anniversary, babe. Sabong paraking ka. Wow! Thank you, babe. Happy anniversary to. Thank you, babe. I love you. I love you more, babe. Kat ka sana. Nakasagana ka din. 100%, babe. Ayos. Apay, sa di nung amin ti papananta? Secret. Ay, niya? Mala, lumugan kan, babe. Inta man nag-joyride. Okay, sikat ti boss ko ita, Carlo. At tuitin na po'y, babe. Agyaman nak, babe, ha? Ala, magan ka lang amagan, Carlo. Adu, tinluto ka makan. Wananti, nagaduman ngagpaiso tinluto yo. Kasta ti kinagagat ni mama nga agluto, babe. Kasla pa kanin na ti mahisa a barangay no gumagat nga agluto. Kasta? Lumukmagak gaya matagos no tituyak nga agnayad, babe. Pudno dahi ta, Carlo. Amom, kastamot lang kat tibagbagik ide. Ngam iti nagasawa kami ni mamayo. Di makalan ti buksit ko. Wala, tanarawat ka ba't ngamin amangan lakay. Kasano, kat naimas ka mat ngamin ngagluto bakit. Imbagman saan ka lumuklok magbem. Kat kastoy gayam kaimas ngagluto ni Andy. Ano matikan ka na? Ngam jakman amo ta jakmat lumukmag. Talaga siguro akastuyan ti kababagik. Ay da, talaga asaan alumukmag day ta. Gamin, napili ti kankanan na. Ala ni mama, sa anak ka diyan napili iti makan, babe. Diet lang. Ala, mangan tayo kiti amangan. Diet dita. Nada makan, mangan kiti. Nabayag kayo matan nga gayan ayat ka ni Carlo. Apay no, agsimpa kayo matan. Iti kasta, makita mi kan mawawir mi pa'y dagiti agbalin to nga anak yo. Saan mi pa'y mata na pagsaritaan day taba, nagpapa? Iso nga ro, asya akong timang ibagbaga iha. Ibagam kidding agkalay sa kayon. Ang papa, nakababain mat no syakit din a babae iti mangibagbaga iti panagkalay sami. Pagdangay kung mati nakababain. Ang gayan ayat kayo mat. Iso arumbang na lang nga ibagam. Not niya mati marikrik nam. Ang papa, ang mga no ma-offend kanyak, no ibagak kan kwa na ti maipapan iti panagkalay sami. Saan mat siguro iha? Ibagam nga mina. Amap-maparan titawan. Bumakbakit kan lumaklakay kayo matan. Nasaysayan mo't lang no agsimpa kayon. Iti kasta, makabukal kayo matan iti pamilyayo. Sige, papa. Bayan yun, tapadasag to kasarita ni Carlo. May papan iti day tabanag. Will you be my wife? Carlo. Will you marry me, Kimberly? Yes, Carlo. Yes, I will. 1,000 times. Oh, agyaman ak, babe. I love you. I love you more, babe. Oh, nagpintas mo dun tasing-sing mo, Ipag. Kasla itakla ang amakita day ta. Talaga nga itamlaang ang makita. Ngamin,
Idi kalman lang nga inted ni Carlo kanyak. Nukas na, engage kayon? Wan, ipag-Roxanne. Oh, kaano ngay nga rin ti kasaryo? Madama pa'y lang nga plan-planuan mi. Ay na, di yun ibay-bayag, Itikas na, makabukal kayo mo tanadagos. Wan nga rod, day tamat lang ti sangkay baga na papakan ni mama. Katwan matapi man, sigurado ang magagaran dauna yan ang maaddaan iti apo ko manipod kan ka. Isumpay isuda nga rod ti excited iti panagkasarmi ka ni Carlo. Ti kayat ka, kat agkasar kami na dagos. Katwan nga min anya pa'y laan nga iti ur-urayin nyo. Adda kayo matan iti husto atawan. Kan may nabayag kayo matan nga agayan ayat kin ni Carlo. Am-am mo yung mat siguro titunggal may agpada kayo matan nga adda natalgad at trabaho na. Iso arumbang na lang nga agsimpa kayo matan. Nanang, mapana kon. Sige anak ko, agan-anat ka ha? Di mo man ngaminan partakan ti agpataray iti motor mo. Slowly but surely ako nada iti English. Unin ka din, nanang. Danag yun na yan. Udno na partakak ngagpatpataray. Ngam na nadakmat ngagmot motor. Kan may amok matasurutan dagiti rules and regulations ti kalsada. Adda akong dita, anak ko. Angam ne, pangaasim tadi mo kung maialang-alang ti bagpagak. Ngamin napudot ti disgrasya ita abulan. Amumat nga agsasaruno dagiti maak-aksidente iti motor. Saan lang nga ita? Dandanin ti kasar mo. Iso apang nga asim, tasaan kumaanatangken ti ulom. Un ka din, nanang. Sige, mapana kong tanil dawen. Ang mga numaladawak pa iti trabaho. Sige, anak ko. Di mo liwayan ti kumararag. Iti kasta, tarabayan na ka ti Diyos kabayatan ti panagbiyahem. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, babe? Ni Rene, babe. Apay ka, no? Agparparescue da nga raw. Nagkurang ano ti warti kabid day jesay. Ket, mapan ka? Kapilitan na, babe. Awan mo't ngami ng daddo, maibaon ko. Iso nga anong sa kun ati mapan. Makasubli ka nga tadagos? Dahil tatidya ka mo, babe. Depende, Amang ano, tulungak pa'y ita amang ikabit karagiti war. Iti kasta, malpas a dagos. Okay, awagan nak tunga rod a dagos, apaman amalpas ka. Iti kasta, amok no anyan tunga oras ti panagawid mo. One, babe. Unay matlakit di nagasgasat mo, anak ko. Apay ngay bati nagbatan. Apay ngay, anak ko. Bumangon ka, Tita Carlo. Bumangon ka, pangasip. Ayawanan, balasang ko. Awanan ni Carlo. No apay matngabin nga isupay tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Unayan, Diyos ko. Apay at anak ko pa'y. Apay, Diyos ko. Nakakaasi ti anak ko. Nagatuon ang itarapap na itibiyag. Gabanyan. Anyan takastoy matan tinapasamakan ko na. Nagsakit. Unay matlakit din na kinaranggas ni Gasa. Nagrigat nga aklunan. Apay nga imbati na, Carlo.
San dagiti plano ta. Kasanuag paitan tawan kamatan. Kasanuag pa yan. Nagsakit. Nagrigat ka aklodan nga awan ka. Nagrigat, Carlo. Kimberly. Sige lang. Isangit mo tapno malagan ng tirik na. Kasta akmat idinapukaw ko ti asawak. Iso ang maawatak tirik ng ita. Nagsakit, Roxanne. Awan umaspik, iti kinasakit na. Apayan ni Carlo pa'y. Apay. Kas na kunakon. Maawatan ka. Angam talaga akas tatibiyag. Nalabig nga doon na pimpintas na plano ti Diyos para kini Carlo. Kas namatan kan ka nga impati na. Kasla jak kabaanan nga aklonan ti amin. Kasla kayat kumatan ti matay. Kasta akmat iti. Angam kaasi ti Diyos. Ininot mat anaaklon ko ti amin. Patyak adumtang tumatlaang ti panawan. Ama kalipat ka. Basta di mo liwayan ti kumararag kini Apo Diyos. Ay, unay matlakit din ti kasjay agas-gasat. Ti agbalin ko maaman ugang talakay. Ay, wani nga rod bakit? Kaasimat. Nakasingsingpat ni Carlo. Ang amno apay mat nga isupay lang tinakapasamakan ti kasjay. Wan nga rod no apay mat ngamin, ani Carlo pay laeng tinapili da pagpareskiwan. Ay, nagsayaatan ko mga da dito'y balay. Agam, anyan, tainawagan da pay laeng mat. Isukat nga rodan tinakuryente jay site. Ay, wan nga rod. Talaga ti aksidente. Awan ti pilpilyan na tao ken oras. No talaga nga oras mon, talaga nga ipan mon. Ay, kaasim at janak ta. Sapay madama plan-planwan dan ti panagkasarda ko ma. Ang anyan ti kastoya na pasamak. Kaslasaan na nakapapati. Kumusta kan, friend? Okay ka din? Jak amo, friend. Jak amo. Noan niya ti marikrik na kita. Nagdagsan ti parukong ko. Nagdagsan ti riknak. Jak kumapay kayat ti sumrag. Ang masapul man. Tani, adoon na yun ti absent ko. Ay, talaga akasta, friend. Nang runa ket kapudpudutan pay lang tinapasamak iti nobyong. Sana bale, mamati ak ngayon inot mo't lang amalipatam ti amin. Kunada nga rudan, time heals. Aywan gayam, adda ka numaangay ami sa ijay labi inton madamdama. Kayat mo ta mapantama kimisa? Ha? Mapantama kimisa kunak, friend. Kwa, friend. Kinapod nun. Jak ngamin unay makimismisa. Amok iso nga rod nga awisan ka. Ala, umay ka tamapantay jay labi. Apag husto, sa nga pulo a minutos langan kat mangrugin ti misa. Good morning, everyone. Praise the Lord. Kumararag tayo kakabsat. O Diyos, ama nagayat ka na dumuunay. Agyaman kami, Apo, itinaldawaldaw, gapu itinaluway a bindisyon mo kada kami nga anak mo. Di da kam kumabaybayan, o Apo. Itaklin mikin ka, titunggal oras mi, ket dawatan mi, nga ilisi da kami kadag iti anyaman a pagpagkanan mi. Tulungan da kami kadi, o Apo Diyos, amang handal kadag iti anyaman a panubog adumteng iti biyag mi.
Agulimag tayo nga rod, iti sumagmamano ang minuto, kalintay sang kamay sa ako mararag, babaan kadagiti bukod tayo akararag. Diyos ko, at tuyak as si papa kong baba dumawdawat iti kaasim. Tulungan na ko man, amang isubli iti sigod aganay gay ko. Tulungan na kamang lipat iti sakit. At ako maapalag-anam ti riknag. Ikatam ti dagsan ti barukong ko. Katulungan na ang mga parwanan. Miss F, jak amo ti sawag. Panagriknak idi kat aglus duyakon iti kastaunay akapsut ko. Ngem first time anapasamak kanyak akabayatan ti panagkararag ko kat kaslapim migsaak. Ijay ko anarealize at ikararag kat talaga a powerful. And God is watching over us. Nakariknak idi itibain gaputa syak jay tao asaan amakimismisa. Ngam iti dayjay agundaway, nariknak ti presensya ti Dios. Nariknak ti panangarakop na kanyak, ajak pulos narikna iti lasod ti panagbiag ko. Manipod idi, dinuminggo akon amakimismisa, ket ininot meten analipatak ni Carlo, ngam kitdi agtaltali na adlata iti puso kan lagip ko dagiti kinasayaat na. May saak meten kadagiti mangibingbinglay iti ebanghelyo ti Dios tunggal adda ti misa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Kimberly. Ken ka pagayam, Kimberly. Yes, prayer is powerful. Nagasat ka pagayam ko. You are so blessed. Kunam asaan ka aman nakimisa idi, ngem na-encounter mo ti presence ni Apo Diyos iti biag mo idi oras a nagkararag ka. Itata kunam adinuminggo kan a makimismisa, sigurado a mas makitam ken mariknampay ti presensya na iti biag mo. Nalabit nga da napinpintas a plano na parakin ka, iso a sinublinan ni Carlo. Ket mamatiak nga ikan, wenno paraburan na ka, iti lalaki nga agbalin a kapisi ti pusom, babaan iti panagserbim kenkwana. Alakastan pagayam, Kimberly, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita, kat nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Ajani, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y nanumo asurat ko, kidawak ngailinged na kumalatan iti nagan Ajani. Tubuak ti probinsya ti La Union. At daan asawa ken maysa nga anak. Naawisak met a nagsurat tapnoin nakibinglay to'y padas ko, apatsyek a makaibati iti nabalitukan nga adal, kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. At to yung tika pemla kay. Agyaman nagbagay. Mayat ti templa na. Sana nasamit. Saan mo't anatamnay. Sakto lang ting kabil mo asukar na. Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Siyempre, kabisado kong ti templa ti kapem lakay. Dahita ka ti pagbilibakain ka bakay. Talaga akabisadong aminan ti may papankanyak. Ay lakit di Iso adi kag kamkamalay dyan Tano oras anadoktalak nga adda sa baling aramidam. Jak tupulos ag pangadwa mangisina ken ka. Anya?
Unay kalagit din ay bakit. Sa bali manin tinaturong ti saritaan ta. Oho, usto laang mat. Tapno mapalagipan ka. Di ka ti agdanag. Tasiksi ka laang ti babae ti biyag ko. Sigurado malaang kunakbanan. Uwin ka di. Anya nga to ano, agsardig ako nagtrabaho. Masadutak nga mina na makiman-maneho. Anya? Ni, kat kasano tayo ngay no agsardeng kan nga agtrabaho lakay. Anya ngayon ti kanan tayo. Pampanunutik nga rod ti dagaan na panawan day di tatang kinanang ko. Anya nga tanong isulaangin ta si kaswanta. Kabailam ayat ti agtalon lakay? Santang agtalon. Anya kay nga ron? Ila ko ta ti daga. Ta iso taramatin tangag negosyo. Iti kasta, adda pangalaan tayo ti kanan tayo. Nga uray sa antan nga agtrabaho. Sa dinaw ti papadan niyo anak ko. Nakapulas kayo magagasawa. Agawid kami kanubiit ija lugar da Johnny, nanang. Nay, barbaraw analagip yu ti mapan ijay Jak man amo ka ni Johnny, nanang. Kalaat matlatan analagip na ti agawid ijay. Mapan mi kanu kitaan ti dagaan na panawan dagiti nagawanan at dadakkel na. Ayun nga agpaiso. Damag ko analawa kanu ti sanikwa da balayan ijay. Wen kanu nga rod, nanang. No kasta, plano ti asawam at talunon dayjay adaga. Ay na, nagsaya at kat kumano kasta, nanang. Angam saan mat. Ne, kat apay ngay nga ron ako namapan nyo kitaan. Asikaswan na kanu ta ilako na, nanang. Anya? Ay sos, sayang mat ano ilako na. Talunan nyo kit din. Iti kasta, saan amapukaw dayjay adaga. Ilako na kanu nga rod, ta iso ti aramatan na nga agnegosyo. Negosyo ko namlor na. Uwan, nanang. Agnegosyo kanu laangan, ta masadutan nga agtrabaho. Masadot kanun ang makiman-maneho iti boss. Kat anya ngay mat kumaan negosyo day ta anak ko. Pautang business kanu, nanang. Ne, anya dagita papel lakay? Pagilistahan, bakit? Pagilistahan iti? Kadag iti umutang ha. Kita tinaramin ko. Dahil talaangan mang fill up taramidam no daw mo umutang. Nan, kita man? Ato, kita man na imbag, bakit? Ne, kumpleto mat ngagpaiso. Dahil talaangan mang fill up iti petsa, nagan, kano man uti utangan na. Siyempre Dahil tulangan ag pinirma teramidan ento na daw mutang. Kas takalinis tinaramin ko listahan, bakit? Ang aguray ka lakay. Oh, apay bakit? Adda ka di kurang tinaramin ko. Awan, ang agpaporsyento ka lakay? Natural Business nga ron di paporsyentuan ta. Malugitan agpautang ta asaan tamot paporsyentuan. Imbayak barok, tanadamag ko nga agpapautang kayo kano nga agasawa. Ay, way, nanamileng. Putno da yung tanadamag yaw. Umayak kumamat umutang noon na pa nakabalin na barok. Ay, katuwa na. Awan parikot iti dayta. Iso na lang tada porsyento, ti papautang minana. Okay laag barok. Basta saan kumaunay adakal ti paporsyento na. Diyak ko maumay umutang. Hanggang masapul mat nga ti anak ko. Saan mo't kit di nga isot idakkel, nana? Apag husto lang mat ti porsyento nga lalaan mi. Iso na lang, tanoan niya ti petya tulagan ti panagbayad. Masapul nga iso ti matungpal. Ay uwahin barok. Di ka madanagan, tabayadak matlaang apaman amalakok ti dagame. Nasayad man nga rod, nagkinawatan tanana. Mala, umunag tayo di tabalay. Taited ko ti kwarta abulbuludan nyo. Kantap no makapagpinirma tayo matlaangan iti kasuratan. Nangalaam nga itilugan nga insangpet mo lakay. Ti kayat ko asawan, akin lugan iti dayjay.
Kan apay nga inyawid mo. Lugan ti anak ni Tata Fredo, bakit? Di mo ibaga. Apiner sa manan nga inala day dya alugan. Kaputawan pagbayad da iti kwarta nga inutang da. Ay kat kapilitan, bakit? Ano anya titulagan, iso ti masurot. Malugit ako nakmanin, no di dagtong paliti petsa ti pa nagbayad ka iti utang ta. Sa bagay matkit di Husto lang mo tinaramid mo. Tapno agbutang daken ka lakay. Ay wana, no anya titulagan, iso ti masurot kunak manay. Di da mabalint ag reklamo. Tadamat kasuratan na nagpipinirmaan tayo. Iti mutang da. Wana, dakil mo't apang tenggelan taday dya kasuratan lakay. Saan damot amabali na paglibakan, kaputa at damot pirmada idjay. Wana, in collateral da nga ron, di iso ti guyudak, no saan da makabayan. Diyak mat kayat amapukaw lang ti kwarta naglakwan tayo ti daga at tawid ko. Ada ka gaya manakaw. Wan tatang, imayak tao may kukumaipakada adito'y mipailaang nga iparada ti dua alugan me. Awan nga minan pagparadaan day jabalay. Nuapay ngamin aya, agatang kayo agatang itilugan yaw. Nuwawa magayang pangiparadaan nyo kadagita aluglugan. Jay laang matvan kan kotse ti ginatang mi tatang. Jay jeep kan pick up. Ginuyod laang ni Johnny, manipod ka dagiti nakautang asan nakabayad. Na yan, tikas tang ugali ti asawam Lorna. Ha? Ne, tapay mo tatang? Ada ka di madingay naramid ni Johnny? Ay, di ka man nagindidam mo. Apay nga pinaya tatang, lawlawagan niyo man, itikas takit maawata. Ay na, di ka man agindidiam mo kunakmanan. Tatang? Ay na anak ko, saanin anasaya at tikas tangar arabitin niyo. Ha? Agasam man, tadagdakil gayam ti porsyento ng alain niyo kadagiti kwarta nga ipapautang yaw. Saan lang nga dayta? Inkapilitan pa nga alain niyo, dagiti sanik ko dagiti nakautang kada kayaw, no awan ti pagbayad da. Ay rabang na laang matatatang. Alangan mat adimi singeran dagiti utang da. Di kat da kami tilugi no bilang laang. Unangam saan kumamod nga iti kastawagas anak ko. Apay, di kay makonsinsya iti kastangar aramidan niyo. Makisarsarita damat iti nasayaan. Ang puwersaan nyo mat idang agbayad. Apay, di kay lamasyanan kadakwada. No saan mi ida apwersaan, sigurado abaybay ang damat ti utang da. Iso ahusto lang tiar aramidan mi ka ni Johnny, tatang. Kan may sa, no pagturayon mi ti asi mi. Awanan malugi mat ti negosyo mi. Ay na, madanog kong tulangatan. Masurunak. Ne, apa yan lakay? Agan ano ka? Nakarupangat ka matanagawid. Apay, asino ti kaap-apam aya? Masurunak nga rod. Ni, asino ti kasuron mo? Day dyan nanding Apay ayan ni pari nanding lakay. Paglibaan nakit din ti utang na. Awan ka no tinututang na. Iso nga awan ka no nga rod mo tirumbang abayadan na. Anya, ay katimpakitam ko ati kasuratan ang nagpinirmaan niyo lakay. Inpakitak, ang pinisang-pisang nakit din. Anya, kasano nga rod daytan lakay? Di katawanan ti ebidensya nga da utang na kadata? Oray pinisang na ti kasuratan. Singireklata. Di na mabalin a paglibakan ti inutang na. No kasapulan nga agdarumak ken kapitan. Arabidak, sana siyak ti pagpadasan day dyan anding. Madano kung tupay ti subsub na. Sa dino ti ay ni daddy, mami? Napanmanan nagsinger anak ko. Apay ka di. Agpatuludak ko maidye balay ti kaadalak. Ada ngamin project nga aramidan mi ita. Orayam labiitan anak ko. Sigurado apaawidan day jay. Lorna, anak ko! Lorna! Ninanang day jay Uwan niya agpay sa mami. Nilola mo ti agpukpuk ka wa sumungsungad. Ay na, Lorna. Ingkadawaon ti asawam. Ne,
Apay ni Johnny, nanang. Agap-apa na kininanding ijitersena ni Janet. Anya? Ay, di pa ka nanagak. Nakasalikan itibo ng ninanding. Hala, intayo kita ni Daddy. Tanda ni Dad kinabil itayan. Amangan kiti dumadama nga gubgobal da ijayan. Sino nga'y magtakin baka iti nakapagaw di tarubayan yu anak ko? Ay, kwa tatang. Ni Mang Kanor, napaninukod ni Johnny idi kalman. Gapu ka dita saan manin anak kabayad iti inutang nakadakayaw? Kasta nga rod, tatang. Ay, una yan. Apay saan pa'y laang anadidikira ti asawam iti panang bugbog dakin kwa na. Gapu iti kastangar aramiden na. Tatang, awan mo't basol ni Johnny. Agdadata mo't aday dyan anding ti akin basol. Malaksid a paglibakan na ti inutang na. Pinigis na pa iti kasuratan a nagpinirmaan da iti asawak. Ala, wanan. Ada akon dita. Ang nalabos mo ngamin ti ikasta ng agsingir. Apay, di la maasyanan nang runa kadagiti padak anatataengan. Tatang, Anwan nyo ayat ado a kwarta. Laglagi pa niyaw. Adi yung madlaang maitugot na itaintun matay kayaw. Imbes ang makatulong kayaw, babaan iti panagpautang yaw. Saan magtakarkaruan nyo mat nga iba magtikinarigat dagiti tattao ang nakautang kada kayaw? ni tatang mat. May sakamay. Imbes nga nawaam ti asawam, saan ta kanunungam matidakas nga ramid na? Ay na, anak ko, di tay amaw dagiti sumarsaruno ang mapasamak. Ang mga nudumteng tumit ti aldaw, at kayon tumit ti agkasapulan. Bagbagaam tuman di anak mo, Linda. Apay ba din ay alakay? Hawanan, nasisirap dan iti siling tipirak. Ha? Agasim man ti 40% a porsyento ti ipapautang ta kwarta. Kinapudno na lakay. Kinasarita ko ni Lorna maipapan iti day ta abanag. Agam isumutlat ta. Talaga kano akas jay ti patakaran ti negosyo da. Tano saan akas jay ti ikastada. Malugi da kanumot. Ay, una yan. Nadandalang iti kwarta. Nagbalo da betang. Ay, yak kanunungan ti kasjay nga aramiden da bakit. Saan apulos? Bayam, takasaritak tumanan di anak ta. Intun mapaanak iji balay da lakay. Wan man bakit? Tanay, nakababain ti kasjay nga aramiden da. Uray kumamat no di da puwersahan nga alain ti sanikwa dagiti umut-utang nga dakwada. Madimat piman at ti kasjay. Saanen, anayin kalintigan ti kasjay nga aramiden da. Adak manin, nanamiling. Ay na, pasensya kan barok. Talaga ngamin nga awan pa'y maitid ko ita. 5 bulan ti utang yun, nana. Dakkelan ti porsyento na. Imbag no kabailan yung tupay abayadan. Bayadak abayadan dayta. Apaman amay lakok ti dagami, barok. Ay kat oray jelat tangarudan daga ngay laklakom ti pagbayad mo, nana. Ha? Kukwakon ti daga ako na may laklakom. Dahil ti pagbayad mo itigatan nga inutang mo kanyak, nanamiling. Anya? Biyag yun ti titulo dahil dyan daga. Tayson ti pagbayad yung iti inutang nyo kanyak. Linda bakit? Linda! Linda! Apay ay alakay. Imbawag ni pare Istong. At da kanuna disgrasya iyayan tirangtay. Kat atapon daan ni Johnny ti akin lugan itinatnag itirangkes. Ha? Anya? Ay, Diyos ko! Iyan aday umapaw! Di na saya at awagam ni Lorna. Iti kasta, maamuan ta, no pudno nga iso titakdakamatin daan natin nagitirangkes. Darasam! Diyos ko, ispalam ka di ti hasawak. Di mo ko maipalubos nga dada kasama pasamak kan kuana. Agpagpakaasi akan ka, Apo.
Johnny. Ay na, agyaman ak Diyos ko. Agyaman ak ta sinong batam dagiti kararag ko. Thank you, Lord. Oops. Inayadam ti magnalakay Di ka kanuunay agperpersa. Iti kasta, saan nga aglokat ti panakay dahit dagiti sugat mo? Uwan, bakit? Di ka kadiagdarag, takabawilak ti magna. Uwan ngam ininot laeng Di mo bigbiglaan. No kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Nasken atong palam dagiti imbilin ti doktor kan ka. Uwan, bakit? Katagyaman na ka. Gaputauray ka sa ti kinarigat na. Inananusan naklata, ngayon ay aywanan. Aging ka, arimwara ki di ospital. Siyempre, Angam ni, saan ko manatangkan ti ulom, Masapul nga agpaimbag ka pa yan nasayaat. Uwan, bakit? Kahit ko na yan tagimbag. Iti kasta, makarwarak magdan iti balay. Kaya't ko ti mapanakit daw, iti pamakawan, kadag iti tattao, napasakitak. Anya ti kayat mo asawan, Johnny? Bakit? Namiris ko. Asaan gaya manasaya at dagiti nararamit ko iti kalabas. Ket plano nga isubli dagiti nalala katingwen. Kanlugan dagiti nakautang kadata. Agraman ti titulo ti dagan ni Nanamiling. Oops. Johnny? Mamatayag. Nga inikanak pa iti Diyos. Iti may kaduhagon daway. Tapno ilintag ko, dagiti nagbitotak. Manipod idi, saan min apapaporsyentuan kan saan kami metten amangal ala iti collateral kadagiti ipapautang mi. Ket kaasina, agbaybayad damet adagos. No adamet dagiti saan ang makabayad iti sibubukal agatad nga inutang da kamin nga agasawa ti mangibaga nga oray hulugan wenno tinnagandalatan iti binulan. Gapo iti kastoy nga aramidan mi, makunak nga adumetten tinatulungan mi. Nang runa dagiti kalugaran mi nga agpapaadal ken agtaltalon. Nariknakmet akarkaro pay nga inmasenso kan linmag-an ti panagbiag mi. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Johnny. Ken ka pagayam, Johnny. No maminsan, sa tayo lang amin agnakam no addandakes a mapasamak kada tayo. Nagasat ka, tainik kan nakapay ti Diyos iti may kaduwagon daway. Kat sapay kuma, tadimon sublianan pay dagiti sigod nga aramidem kadagiti papautangam. Alakastan pagayam, Johnny, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo at Trixie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maibasa kan maidrama to'y surat ko, kidawak nga awagan na kumalatan itinagan at Trixie. Tubuak ti probinsya ti Kalinga ngam iti agdama kat addaak dito'y Bagyo. Naawisakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak to pulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi naamamok ni Limbert. Naisem, nasingpet, jolly, nagagat, guwapo, ken padak adi-adal.
Wan Miss F. Amin aberberukan ti may sa ababai iti may sa alalaki ket addan kanilimbert. 2 atawan mimeten nga agam amo. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man dagiti pasamak. Talagang sagad yung stress kayo di trabaho, mga Trix eh. Ay, naku namon, Limbert. Iso nga rod nga inawis ka dito eh. Barbarang mayaw-awan ko man tidudukot ko. Wala. Sigurado ang mayaw awan mo na ita. Langro na kit siyak ti kaduam. Iso nga rod asikati inayabahak. Ngamin, panagis-isam mo pa'y laang. Lumaglag-anan tiriknak. Ayos ah. Isa takman na ita ngayon bagang Trix eh. Okay. Cheers! Hello, Limbert. Nakaawit ka din? Well, itay pa ya. Kalkalpas ko lang nga nag-shower. Agindaag matan. Nasayat mat nga rin no kasta. Thank you, gayam. Iti panangitulod mo kanyak itay, ha? No problem. Siyak hindi at rumbang agyaman kan ka. Ngamin, nakainumak manin iti libre. Anya? Sika talaga. Ang puwera ang Limbert. Panagriknak kat talaga alimag antiriknak. Gabo ka dagiti advices mo. Iso thank you, ha? Kasano laangan. No awan ka anangan andi ngay kanyak. No awan ka ke amangan no aging gayta. Katadda ka pa'y langi jebar. Agsang sangit ngagmay-may sa. Anya? Hoy, saan nakakastanya? Yok. Abay, di ka ba'y makaturturog? Ay, makaturturog ak ngarudan. Maturog ta ngarudan. Ituloy tantulangin tayo agchikain ton bigat. Okay, sige ngarudan. Good night. Good night to Limbert. Trixie iha. Mama? Masansan sabot tanti panang sukon kan panang itulod ni Limbert kan kaditi balay. When, Mama? Inangaw ko laang mat, asukunan kan itulod nak. Ngam pinaypayso na matan. Adamot nga 20 kotsem, iha. Apay adi mo usaran. Iti kasta, saan mat amataktak ni Limbert nga umay mang suksukon kan mangitultulod kan ka. Masadutak mat nga rudan nga agmaneho, Mama. Sana bale? Tao kailangan mat kan ni Limbert dayjay. Kan may sa, asidaglaang mat tipang suksukunan kan pangitultuludan na kanya. Saan mat nga dayo? Wan nga mataktak mat jay tao. Okay laang kan kwa na dayjay, Mama. Danag yun aya. Makaamo ka, iha. Angam niya. Di ka nayon ko nga ibilin kan ka. Di ka kumabastag talak iti lalaki adi mo pa'y unay am mo. Narigatan. Wen ka di, Mama. Awan rin ba nga pagdanagan yung kanyak? Balasang akon. Adda akon iti husto nga edad. Amo kon tinasaya at kansaan para kanya. Wow! Adda mintas kay ti outfit mo ita, Trixie. Agpaiso, Limbert? Well, maininlabak sa karudan keng ka. Anya? Di nakman rabakan iti kasta. Tamangan numamati Awan mo dagas na bilang. Saan ka na Ay, sus! Agawa am kit didita, tani aldawan. Amangan numaladawak iti trabaho. Well, mabitan da ito. Di kagdanag, tasaan ka maladaw, boss. Siyak ni makam mo. Okay. I trust you, Limbert. Very good. Wala, mapanta nga rudan. Okay, boss, madam. Let's go. Kumusta nga eh? Tinagbali matrabaho. Okay lang, Mat. Sa anak matunay anabannog ita. Siguro, awan tibos mo niya. Iso ako nabasan ka pa anabannog. Husto ka. Talagang awan ni boss. Iso ahay-ahay kami amin ni Joe Piscina.
ko naktubay kay. Sabado kaya minton bigatan niya. Wan, abay ha. Adalakad mo inton bigat? Awan pa man. Ang no adayawis mo kay. Di adla. Anya nga tano, mapantayo ag beach, ija La Union. Wow! Mayat sa akin, di kagpaiso dahil ha. Asino nga di ka duwatan o bilang. Ibagak kada Sheila ka ni April. Sigurado akayat dagi jay timapan ag beach. Okay. Sige, ibagak mat ka na Mark ni Clarence. Bareng kayat dati umay. Pilita kita, no di da kayat. Anya? May bayad mo lang, no do tayo niya. The more, the merrier ako na English. Oy, girl! Apay akas ta ti panang matmat mo kanyak April. Kaslada kayat mo nga ibaga. Awan mat, girl. Maam-amay saklaan kan ka. Sabali ti auram ita. Nakalawlawag ti rupam. Maaliwalas sa paningin ako nada iti Tagalog. Anya? Sika talaga. Pudno ti ibagbagak, friend. Blooming ka ita. Ay sus, awan kwartak, friend. Sana all. Dinakman ang angawan iti kasta April. Ang mga numamati akan ka. Pera angaw, friend. Pudno ti ibagbagak. Walang halong biro. I-share mo man mat noon niya ti sekreto. Iti kasta, saan lang asikati blooming. In love ka niya. Anya? Ay na, tila madmadlaw mo mat April. Agawam kit iti agsukat. Tatumapog tamatan iti baybay. Kitaam o, datalaangan ti awan ijay. Okay, last question, friend. Anya day ta, friend? Boyfriend mo ka din ni Limpert? Ha? Dua kayo ka din, friend? Tila lawlaw at mat April. Umay kakit din, tani. Makadigdigos akon. Hi. Oh, Trixie. Apa ari mo kay ti cottage yo? Diyak nga bin makaturog. Umayak ko mamagna idi nakita ka nakatugaw dito eh. Magpatat ang aruda. Diyak maglaing makaturo. Gusto aring buwana. Kahit mo tipil. Sige. Mabitlaing aruda. Tamangala kiti cooler. Oops. Oh. Atoy. Agyaman na Klimbert. Awan na nyaman na. Basta siya. Kasla naon nagtipang panunuta ma. Ada ka di parikot. Ha? Awa? Nadalang di balaga malagit ko. Tunggal addak dito igit ti baybay. Kas ko may di anya. Awan, lipatan mo tinibaga. Uminom takid di. Parang maanat amat lang titurog ta. Cheers! Cheers! I love you, Trixie. Limbert. Pasensya ka na. Nagdiya akong malabdan ti bakit. Limbert. I love you. I love you too, Limbert. Trixie, ha? Mama? Umay ka mga na. Aldawan. Apay, di ka kadisumbro kiti trabahom. Saan, Mama? Madi namin tibagbagi. Aniya? Ha? Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan ka anak ko. Jack, magustuhan ti amot ti prito asida, Mama. Aniya? Mabit lang, Mama. Mapanak labit iti banyo. Agsubliak mat lang. Diyos ko, sapay ko mata nagbiddutak iti atap ko. Sapay ko maapo. Masikog ka ko nam?
kasta tilangam, friend. Rumbang nalaang kumaamaragsakan ka. Ngamin, maadaan kayan iti anak kini Limbert. April. Oh, apa yan, Trixie? Anda ka di parikot? Awan, my friend. Apa yung nga rod nga agluwa ka matan? Awan da ito'y April. Nalabit wala ang niragsak da ito'y friend. Ibagam kit di kini Limbert, agkalaysa kayon. Iti kasta, agsimpa kayo matan. Di yun ibaybayad, friend. Agkalaysa kayo kit din. Iti kasta, agdaman pakisalaan. Barang makitak matan ni Mr. Right ko. Anya nga tano, agkalaysatan, Limbert. Anya? Kasanong agkalaysata? Kat saan tamot nga agayan ayan? Uwan, nga masikog ako ang Limbert. Anya? Masikog ka ko nam? Trixie? Uwan, talo bulan tiin inawag. Anya? Kasano nga? Di mo ibaga, di mo malagip tinapasamak kadatay jay laon yun. Agwa, saan ba't nga iti kasta, Trixie? Anya, Limbert. Awan matrelasyon ta. Saan ka di? Limbert. Saan ta nga gaya na yan? Ngamin, saan ka mat-apulos nga inaram? Anya. Sorry, Trixie, pasensya kan. No itaklaan nga ibaga da ito gan ka. Ang maadda nga min kayan ayat ko iyabalasiw taaw. Kat umadanin ti panagawid na. Anya. Kasano ak nga rod itan, Limbert. Kasano ti anak ta. Tsak matkid di talikodan. Ti responsibilidad ko kas ama ti ubing. Di kang danag. Takasaritak to ni Sylvia. Ibagak to ken kwa na ti maipapan iti anak ta. Unay kamutlakit din aya, Trixie. Doon namin anumat a pinalpalagipan ka. Kamday kamutlat tanagan anad. Mama. Una yun. Ay, Diyos ko. Maulit ka di manan tinapasamak idi kaniyak. Sorry, Mama. Sorry. Ay, ala, hustonan anak ko. Anya ngay nga rod. No talaga nga isutigasat ta nga agina. Mama. Adda ditan. Tirumbang nga aramidam. Kat aywanam ti sikog mo, anak ko. Padakkelam tumot ti anak mo, akas iti padang padakkel ko kan ka. Dumakkel ka di mat ti anak ko. Ngawan mabangunan na nga ama. Mama. Ay. Dumakkel ka di matakas kanyak. Adi na mapadasan ti kumpleto a pamilya. Nang runa ti panangipatek ti maysa nga ama. Ay, kat anya ngay nga rod. No isumot ti gasat mo, anak ko. Una yan, Mama. Una yan. Basol mo matlaang, iha. Mama. Inyunay-unay kumatkan ka, asaan ka arumbangag talak iti lalaki, adi mo am-am mo. Angam di ka matdimngag kanyak, anak ko. Ay na, nagdakalan ti tiyan mo, girl. Wen nga ron. Duwalangan abulan ti palabsan. Aga nakakton. Ay, di naktuliplipatan nga alaan aninang ti anak mo, ha? Siyempre, Ay, wan gayam. Kumusta kayo, matan kini Limbert? Ay na, di mon ipalagip day dya at tao, friend. Naragsakan iti din na ti sabali a babae. Sayangan niya. Ti amok ini, katda kayon ti agasawa. Angam saan matgayam. Nakalalailo kayo pa'y idi iti tunggal maysa. Iso at talaga nga ti amomi, kat agayan ayat kayo. Ti amuyo Ngam kinapudno na. Saan? Sayang. Sayang at talaga, friend. Talaga sayang. Talaga akas ta ti biyag, friend. Nalabit asaan ada kami ka ni Limbert. Ti paray ti tunggal maysa. Iso na pasamak ti kastoy. Friend. Basol ko magkit di. Ngamin,
Nang namnama ak. Impaay ko mat amin kan kuana. Intad ko ti amin. Ngam, jak amo, no apay asaan ang nagbalin anapod no kanyak ni Limbert. Jak ni namnama, akas to'y laang gayam ti pagtongpalan ti amin. Naakseptar ko matkit din. Nasakit. Ngam, kailangak matan ti ag-move on. Para iti napimpintas amasakbayan mi nga agina. Miss F, kasla nag-sink in amin kanyak tinapalabas ti inak. Agpada kami ngamin iti sitwasyon. May samet laang ngamin a disgrasyada ti inak. Nasikugan ti maysa a pamilyadon, ket siyak tinagbalin a bunga ti saan a maiparbeng nga ayan-ayat da. Kinasaritak pa'y itinaminsan ni Limbert, ngem talaga adinak kanumabalin nga ikalaysa, gapo ta saan met asyak ti ay-ayatan na. Miss F, nagbalinak a dispirada. Nang namnamaak, kadagiti inpakpakita ken inparparik na ni Limbert kanyak. Ti amok ket ipatpateg ken ay-ayatan nakmet, kas iti panagayat ken panangipateg ko kenkwana. Ngem nagbidutak, ngamin nainkabsatan laang kano tirik na nakanyak. Kalpasan ti sumagmamano abulan, kabayatan ti panagsikog ko, sinmangpet ti nobya na ket nagkalaysada. Ita, agmaysa atawan metten ti anak ko. Awan met kit di parikot ko, gaputa suportado met ni Limbert iti anak mi. Agkit kita damet, ngem saan da amabalin ti agden na, gaputa at dameten pamilya ni Limbert. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Trixie. Ken ka pagayam, Trixie. Saan adakes ti agayat? Ngamin, tao tayo laeng amakarik na iti dayta. Tunggal maysa kada tayo adakarbengan na nga agayat ken paayat. Ngamrumbang na laang kumangain klarom pay ti amin maipapan kada kayo ken ni Limbert sakbay nga inted mo ti bagim ken kuana. Naibagam dito'y surat mo adwa atawan ti panagkadwa wenno panagamamuyo. Iti dayjay a kinabayag ti panagamamuyo, di mo man laang dinamag wenno sinaludsod no kasano ti relationship status na? Ngaman niya ngay nga rod, adda ditan pagayam ko. Nalpasen, tinapatag ita mangmangted iti sustento dita anakyo. Husto laang ti kunam nga ag-move on kan. Aywanan, ipatag ken padakkelem ti anak mo nga adda buteng na iti Dios. Iti kasta ket agbalinto a nasayaat ti anak mo. Alakastan pagayam, Trixie, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay a drama compilation, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Pagyamanan da kayo manen amin nga awan ti malabsan, aging gamanen iti sumaruno nga upload me, agyaman kami iti ingkay panagdenged.